Mwendo wa muziaisia wa Mutongo TV wekwationi wakwa kana wati ndani ya sako na yonde vala wende na kwelo la kameme namba imweka mavisa kakithio mo chaki kamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni na udhocha na moko eli ndini wa kilungu cha umundi cha Ikumbi Ya Siasa kilungu kila chuka kwaku kila wachumwa kwambia mwendo wa saa 3:30 vau na nasia niona ni saa 3:00 miongo 3:09 wesaidhi anitwa Tambania ndini wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa twenene ya maondo meokonia uteti na umundi ngulilikanika na vatiality MITHENYA maana 3:9 na nyanya ndi ya Kenya itwaisi UNYUVANI munene mwaka nusu twathi matuko kenda mwai wa nyanya mwaka wa 2020 na ile twithinanisia maundu kauta meokonia MITHENYA ondu enende na kwitala twelekele vaya UNYUVANI usu munene nitawerastas kithukua nzomo na nina aini ndini wa studio atondo nithi wendi otavia kwisela mitandoni ya mikumo kanilie ainete kwithana mo na indi umwe ndana vika nondo wanzia ilai itana vikia na kwabukika kutwi na aini elindini wa studio no kwithwa uimamanya oyu ndatika mbodho siokite indi onaku nienda kuokonya ndini wa onenania utwingale kwa studio na kuingale kwa eswingi tunenanie kwisela ile 3:9 ile 3:9 isuni namba yotumani mukuvi na namba isu vaindevi utilwa watuma utumani mukuvi kwisela ile 3:9 na indi onenania ukwate imwe kwa imwe kwisela mutandaoni wa YouTube Mutongo TV official na vayangale kwa ya Facebook ne Mutongo TV na indi wetu hati ya kwisela Twitter @Mutongo TV ke @erastus kithuku na vaya ndeni wa website yetu wetu kwatia mutongoi.tv.co.ke tutamba nyinginya muthia wa kilungu na ndana mbodhocha ainilane namo nienda kwamba kulilikania kilangu kulete muthenyani wa umundi ni ukulete ati we mwendo museisia ndongo isitu cia ukamba ni kwetia kwenele kwetia ivela muno kivela cha governor twisenesa county ya Masaka kuna county ya Makueni magavana la mevo ni menukite ni kuyana na katiba miaka 10 na kuthira tamwili magavana makuiveta angine mokite na inde asu makuma olane governor Alfred Mutua na governor mheshimiwa Kifata Kibwana wa Makueni ni makuite kivela cha president ni matangasi kivela cha president na inde ni okuleti hati watawe mwenende wasisia atongu yasu makuite vela isusia governor na kiucha president ni mayumbaniti kulika yanya ni Yesu kana kulika myanya ni Yesu mwaka ni usu twendete wangili ile na miongole na ile ndeni UNYUVANI munene twende na kunena ni na ndio zocha kilunguni na ando masimo namba cia simu siva ukioni na inde ando masimo tafadhali twavika kuosa simu withese wa TV yaku na inde tuvikia na kunena nikenda twiwane nondo wa lesia wa TV wanda kuithukisa TV ni twiwana ukulio yulo onena witu kana umye woni wako na inde yu betikile ni madhoche aini makwa karibuni sana. Asante sana. Bwana Erastus. Na timu vya munondo wa kuvatha mwanya wenyu na kuka studio masanya asimo tuko. Na ndi nienda tuambie ovano nikenda sethia ni wanena na museisia awe mutavya masi twakwa withia nikenda tuambie. Asante Erastus. Isitwa yakwa ni Chalo Mumo. Chalo Mumo numite vandu beta watu limani na kuya Mboni ndini wa Makueni county na ninye MCA wa Kisiochu na ninye ingi majority leader wa chama cha Wiper ndongo esie ala aingi mbunge ni yitu ya Makueni County Assembly. Asante. Karibu sana. Naende mwana museisia osuni mheshimiwa Chalo Mumo ndongo yala ingi ndeni wa mbunge ya county ya Makueni na ingi MCA wa ward ya Tulimani ni county ni ya Makueni. Mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Thank you. Kwa msito nitawa John Kisangau ingi ndieto mbaki nisakuitwe na chama cha NAK katika mbunge ya Kitui ngiwakilisha ward ya kwa Vonza Yata yes ila Kitui Ruro. Asante sana kwa kutukaribisha. Ni muvya muno sende na muthocha na muno muzesia osuni former minority leader wa county ya Kitui ola waendongo yala ni ndene wa mbunge su ya county ya Kitui ku atongo simo ni namo mutongolonge twele kwithana ake ni Dr. Jafeth Kaloyo ndane wa IVIKA nondo anzita na vigena kwa thokeka ku twithwa nake twina asu eli ni motu kwitha twitwa isia kilungu kino cha Ikumbi Ya Siasa na mona inde yu imwe kwa imwe tuyambia UNYUVANI no thengeiye tunazia miaka eli mwaka omwe
yu patie ni mithenya otala na ndize kalenda ka kwa nesa ni mithenya maana 359 wisithia ni twa thini wa UNYUVANI na twithenya maundu ma UNYUVANI no nginya tunene nzama ya UNYUVANI na mipaka ya IBC na nienda twambio baba kuvi mheshimiwa Chalo Mumo wasisia maundu ala methitwe na nzama itu ya IBC ni umbanite kutwaisa UNYUVANI wa mwaka ucukite. Asanti nundu wekulyo jiu jina wito mwingi muno ndana amba wesungia bwana Nzomo kwi umuthi ni muthenya wa wachumwa na kwi muthenya wa wachumwa yuta kwa wiper twina nomination CEO ni wa kwambelilia bandu weta wangu Masumba ila ikethiwa na UNYUVANI munini wa nomination uni na matuku 18 nzama isu oweta ya IBC niwe katwa isya usakwani usu munini kwa onandana amba kuka ye kulioni muno umuthi ningwenda we wachuma muthenya wa uthaithi muthenya utunga mubeani matungi pastors yonde balamai reverends yonde kulamai athukumi manga ibalamai nundu wa kwithiwa undu mande na ubothe ya nthi ino yito ya Kenya undu mande na ubothe ya mugo spiritually to mundu balani athaitha na athaitha ulwa kuyeta wa Efeso muzo wa 5 kutheanyu undu ciana cia Ngai kwendana undu ciana cia Ngai kumilwa ni spirit ukeza kwithia yutu na spirit ona IBC ikethete yombanite nesa spirit ya Ngai ni wete kindu ukeza kwithia indi ni twethi wa nosa kuimuno ko nienda kuweta muno atabania undu maende na kwika kisioni undu maende na ubothe ya pandemic ino ya corona yende na kwibeta na tukekwatia beba usu wa Ngai thino yende ya nesa kwa uni negwa ni musukumeni spirit ni matungie mubya nundu kila bandu nathi menena ngawa ya ngwata niyo menena ngawa ya twithe timwe njuka bakwa IBC bwana Erastus nikana Chebukati na timu yake maana atuame atatu commissioners na yu ni banethiwe banongelwa angi atatu nikana wise kwithia inzama ye complete na katiba ya Kenya yolua election ni kwasia kana usakwani ukethiwa matuku kenda mwai wa nyanya mwaka usu tuendete wa 2022 I beg your pardon 2022 na baikindu kubikia bau kialiuka because katiba ni ya ile kuatiwa yuko andu asu undu ngona bailie nimeyumbanitie ni mabangite ona nino ambie ko na mambie kwitha na mitala tala ya ku register o andu kuiona challenges isi ya pandemic yu pengine kindu kila kitonya utuma usa kuani utethiwa ni musumbi wa Kenya akadeclare kindu kita wa disaster kana akaazia bena kindu kitwa calamity kana bena kindu kinene kino cyo kitonya usiye takau kana kindu cha muthembo lakini yukubikia bau usa kuani na timu isi ya IBC ndina choice no yibanga ya maubanga ibangwa nundu nukwigwa pe ando memekwasia Chebukati must go because twikande yumbani tenesa lakini nakatwa umwe na nzama yake nye ningwona oboni wakwa nimeyumbanitie na nimati constitution ya Kenya kana usakwani ukethiwa matuku asutwa weta kenda mwai wa nyanya 2022 batendi unye niona woni wakwa kana IBC sawa ni yumbanitie kila kitu nyaiva kina challenge katika IBC ni mewetanga ya mbesa and because ku fund usakwani munene ni enda mbesa mbingi muno nasema enda billion 40 almost 42 billion 40.1 ni wana usisi mbesa mbingi sia Kenya nilikete kindu ni kicha corona cha covid onambila tu ne wani World Bank onabala whether sia corona na bezi na sia chao UNN matienda umanya NN ni mekwenda utakuwa ni witho ibo nundu wakwithwa transition imaanisha yu musumbi ulawibo yundaunga maingi kunusa kuwa ni very important very critical kwa ndino ito ya Kenya pe mangavana o yuma minute miaka ile 10 tasua weta maile kwenuka ko ni bekwitha na transition and actually baku ito kamba ni masaku na makueni you definitely governor Mutua ndaungamata governor Professor Kibwana ndaungamata governor ko we na that transition ko usa kuwa ni usu ni very critical kwa ndino ito ya Kenya ko uche Bukati inoni kwanza atendeye uthio nundu wa kwithwa yu ni wibangite twitho na election isuko ni ngwaze metiari woni wako mheshimiwa Kisanga twilikovo kwa alama kwazia Chebukati tange mayevangite na angi makwazia muno ndongoisia odie mundisi edukesia itwangwe ni bwana bandi imwe ikwasya kana etho UNYUVANI we na Chebukati ithite gweke UNYUVANI uzo IBC wazise wana ne bangite
Erastus usakuwa ni constitutional tiki ndo tuto no discuss wasisia katiba kaitu katiba kaitu kaiti to the elections matuko kenda mwe wa na 2022 unless katiba kasenswe then isu no yonze ela tuto no tumia ukenda kuina than election kusense katiba na baina nafasi hizo so elections ni sia lazima mebangite na mebangite kana mebangite mebangite na matebangite elections ni lazima sithwe nye ndikwenda comment muno issue ya ODM kuhusu Chebukati. ODM kila elections either I complain commissioner kana chairman wa IEBC ni maina trust kana mayu mwelewa kana mayu understand kana mayu trust na elections ibinda ya Kibuito either no lilikana yes ODM ni complain ya Kibuito ni biased ibinda ya Chebukati nime complain Chebukati ni biased kwa ona baka yetu ODM will complain kwa issue ile yebo ba ni pay na budget mbeanu na nini zinaweza katika national level national assembly ni kutenga mbesa mbeanu ya elections nimekwenda 42 billion na mbesa hizo ile kwenda si available ndo ni exercise ya national interest so elections ni lazima no education mbunge wamwe ndi education mheshimiwa Makali muri mbunge wa Kitui Central anaisi kana ni manengete IBC mbesa mo era IBC ne kubaloka yo ibaloka ki vyao na Erastus na ndio IBC nayo kwanza bado ina deficit Erastus mwaka ono ne papitie budget budget yo ne papitie ina allocation ya IBC yes next year June pe budget yenge budget isu ikabita bado tuetelete elections na iketha ina allocation ya IEBC ya conduct elections so nyindi kuona bena any problem na election ino C9 undo katiba ke kwasi yes dizi kana nombete kile nongelele chucha ona wala asi wende comment yo lo ODM ona wala no wa comment azande comment na zaidi ya asi ande comment lakini sasa hivi wa comment ya si andwa ni ma complain yao walifariki lebi kindu kumwe mabinda mangi na ndeke ndu nonenda u court Biblia ndo ya si ebuku ne yao sea kilungu cha kana muzo adambatu kana sia ndongo isia wa nyuza mulo na ebuku ne yao sea ya zebemba amatu nuzindina weta mundu kumba amatu ni asia pe andu kila ebinda yabika tamambe yakuona juba andu kindu kiendete nitikasindwa jumambe yakwa za difari yo weba tetio mwenda kwa ODM ni sikiwe kwa nganda niyo in fact ukamea kini kiwu ni ukwe kiti kiwu ni machuri na ni mesi ni kiwu yani nganda ni isi apathi uya wa mana ni mamini yo manyakana baembe tita mana mbakwibanga ki candidate kwa uno uya wa mana Chebukati ndeo ndo namba kwika yune thabe kindu cha Chebukati otwikie nuko sie cha ile wetwe kulati yete ateti tika chambua tika sisi lakini ODM meoka out of sia maila singibete ku Kenya sianu nundi naweza kuibwa chama kingi kikwa za Chebukati ni muthuku yo ndi cha umenete tene kwa hivyo na kathina hiyo ODM masioke katika drawing board makebange lakini maikende tutungane tina moke kwazia Chebukati muthuku aile kumwa yuni mesenzi la Chebukati wa ile kumwa juma yake ukuna so ute wasia wa unena ulwa Chebukati muthuku lakini mayo tu yai we athukie niki ekie ata yuko unadhani mekwenda kumya Chebukati na commissioner aside mate yo chano kila cha katiba sorry ndiko kwa ku bwana Kisango neke nane sio kabala mheshimiwa Chalo mumo bano pe kikingi kithio kineno mono yulwa mitalatala ya mbesa cia campaign na indi Chebukati na nzama yake mafikite mbewa nzama ya mbunge yulwa maundu ma legislation ni manethiwe nevinda yumo na indi ambunge methi wa ma IBC inywe mwendo tuvaka matope na indi kietha kiete thina muno yulwa mbesi cia campaign na yaza kana etha witi kivela cha president mbesi lo tumia ni vakuvi 4.4 billion kiucha mbesa cia campaign anacho tona Kenya ni ara mheshimiwa Kisango Erastus pepi na mono byo ku certain mundu ta presidential candidate atumia mbesa cia na katika campaigns niki ni kwithia
sources cia mbesa ni tofauti muno no kwate mundu akusupport na mbesa ukaumingi katika your account kwa sources cia mbesa ni mbinge muno ketha ona imwe ambao trace kwa kila ngwacia ni kindu kisio na ni kindu cha kwikalia ndine sa withie andu maine kalata meka akuwa makune kura indi ku trace source ya mbesa ino tikindu kena laisi muno na tikindu kitona kwati wakiamanya kwa kweli wacho nesa nundu akwitha penzi ya mbinge muno cia kwata mbesa cia siasa andu me presidential candidates peangi mena friends me outside the country peangi mena friends ma businessmen me katika nthi ya Kenya angi me katika East Africa I mean worldwide kwa ninzi ya mio ikatumika ni mwe yaona wikitwe magishikana mbesa ino siulika sialika account inela ikutweka epinguwe ni presidential candidate kana mundu kwite kibela ili kebau itendumia so no kwatwa mbesa kumanza na bandu bao deposit account inela ya campaign fund ukasiya kando imwe no kekio nini kwa ABC so at the end of the day uketha mundu udeposit yo mbesa ila sio kweli we andu amomo kweli lakini politicians are politicians uketha mundu deposit mbesa bau asisie the speed lo twaitwe athia bulinge siyo tena itumia kuyana na kuni kana ABC yena ile tone kumya kindu cha muthembo nye kuyana na kwa kindu duty practical mundu ale kwe epange na epange yes haya mheshimiwa Chalo kiu nienda unga mukono mheshimiwa Mbaki nundu wa kindu chambe yukwikila ceiling kana ni bailethwa tamu for example MCA ailethwa na kiwango fulani cha mbesa peo mundu ba young ground unyubwa na niwezi utongo yuma kwa ngai mutongo wina calling pe mundu ba pe mwanake ni ya wasindie kibela ai campaign na kisululu yukwikia ila mbesa ba ni siabata mundu ya utena mbesa kwikia kibela again nundu nao katika election na katika hii campaign ndule yako inika cost upende ama uzio onazuma tena imbesa maile yako maanda mbesa onini sia ku campaign o sia logistics nundu no mabinda mengi no print posters na bendemea we print posters ya muthemba iba nundu onya kwa sia hivi we enda nundu akwithwa imbesa ndo ina we print black and white you loka umanya no iko no manda colored posters na si cost mbesa kila kibo kindu IBC ile kwa sia hii kila kibo mbesa ikatumikwe kizo azongumazia extraordinarily wiza kwithia ni watu me mbesa ombingi ikasana nundu for example you na mweni munyanya wako wikala Canada unambiye ju ibinda ya bikaya campaign yunye ngau mandi yake na pe ungi wikala USA unambiye ibindani ya campaign yuko mini dikale minda support yo nundu IBC nembete tila na ndikona ikindu ugo wago ni kanatu ya Kenya na yune that tricky to ceiling ya 10 million niwezi ni ona nyanya ona yu ando ingine makuna biashara through proxies you know ndo nya utumia umundu taku ngasi ya rastas ila account ni yaku ningu kwikia milioni 10 nuo kama nyaondo ngutumia na ndimanga mundu ungi we bandu ndimuya ningu kwikia milioni 5 alandu mako makwikie at the end of the day ningu atia mia ya IBC nazi nimeona ndumi ile mbele yakwa lakini kwa ground vitu ni tofauti tofauti sana vitu tofauti you know ningu tumia ile pesa lakini natumia ila nikire 10 million natumia 30 million kana 40 million alright yuko weekend ni cha ile usiwe keza kwithia tine kia umu mwingi muno ukethwa sia andu mesa either measeo kana tukaseo ukethwa itwa andu mikola haya mheshimiwa tuiminukilele kiu wona ABC maneti yake ndo acho kelelo kinene Kenya chao kielelo kinene rastas ne kusia andu kuwa nwezi vela water bribery kielelo cha IBC ne keseyo kwande nono ni cha usie amundu mudhuku atumia mbesa alikekebelana kwisela kutumia ni mbesa ulikekebelana kwa ukielelo cha IBC kinaye kusie andu anome utumia mbesa mundu atemusio alikekebelana aisinda mundu ailitosinda o kwanza yanzio nundu wa utumia mbesa nye kulingana na kwa kitu kielelo cha ABC mheshimiwa Chalo mumo nenda ni kindu kizio ni kiambunge manale anila nacho muno ndo ni ndo ambunge manethio maila nacho maazia IBC kima kwika
na mayate me omeko tobaka matope yini wezi kitu chicho kuona ndo ta ODM maiko ameazi uche bukati yuni kitu chambie cha bukati must go nundu wako hithi wa you anonymous ni media wana sindu sieta wa money laundering IBC ni nienda kusisha kana kinu cha money laundering cha unenga ne mbesa kiolela orela na cha ni kana material corruption because the word here is minimize corruption lakini naona wisi iki ndundu kibwana corruption ndimina wa muthenya omwe ni a disease is like a cancer cancer no enda sindu zieta wa chemotherapies you kuona corruption yesu mekona tamatwa nyo mina within this time you kindu kini cha ile kwiki wokeza kwithia ni grade no ndumuna kila kingi cha degree na cha utu na weta atikasi iki cha degree kwa immediately pap na akababe mundu ba ubikite class 4 na mundu zule class 4 na that calling ya ngai ukeza kwithia mundu andu monga mameaza no uwe nena ngo yawe ya kutethia na ngo ya kwenda kutethia kwi mundu umwe we na degree ba ye muno na na mbesa lakini ali kan ground akoneka ingi 2022 so I think hizi ndio ile kwiki wa ukeza kwithia no tasietha nadhani 2022 2027 ite ukeza ndime yombania otene nadhani wizi no kaunga no nginya na kwiki bidii usome because surely ona kwithwa na ndio andu mate asomu katika mbunge na watiki ndukesio nundu bezi ndisuka kabusi ya masabu na ila weka masabu na be mia wa ile usobia na you for example utena degree kana utena diploma for that matter nuto nyaizo ute katika ligi mayunena sindusia miao mainena sindusia masabu wakati ya wobu ukeza kwithia kisio chako cheki wa masabu makuola usia yesi nundu wakwili wa wena sei so kilango enda kwasia ni kana IBC as much as indusi mewika nenzeo I think no sio keza kwithia ni mainenga ibinda ukeza ni tuweze bet sindusia 2022 2027 na bengi sia 2032 ukeza kwithia ni siathi siendete that is my thinking na kindu kila kingine undumwe na kindu kiki to vision 2030 yes vision 2030 ila president Kibaki unaye Musumbe na deputy wake Kalonzo wa Musyoka ni masobi vision 2030 na vision 2030 ni tuweze kila kiki to you kila keto 2022 2023 2024 2030 kuna IBC maile usobia calendar of events ukeza kwenda nichoka kwenisia mwene ndula wiba ukamanya mwana aisoma nundu tukadla utuka sindu mwesi yate wani asi onaangalia usoma ni huyo sakwa lakini umwe ama kama by 2032 ngetha ndemu somo you know I may not go far IBC make sino na metala aya naende mwendo museisia kethani ndo atonyelela ni Ikumbi Ya Siasa muthenyani wa umundi niende kulikana kana batiade tio mithenya mivuthu maana 359 na kenda ndi ya Kenya itwaise UNYUVANI munene kuyana na katiba matuko kenda mwi wa nyanya mwakani Australia to ngili ile na miongo ile na ile naende we museisia ni kuite tuiva studio ni na heshimiwa ile wa studio na kethani ndo alika twinake mheshimiwa Chalo Mumo MCA wa ward ya Tulemani ni kwa county ya Makueni na majority leader ndongo yala ingende wa mbunge ya county isu ya Makueni na twinake mheshimiwa John Kisanga okadamba baki MCA wa ward ya kwa Vonza ya Tane county ya Kitui ku kethawe ne kulyo kwa no okulie na kethawe na woni yulo onena ni uratu twaise ete woni waku wete kwisela ile itatu kenda imwe itano esune namba yotumani mukuvi na vaindevi na indi andumasi munengo kwa kwenyu ndatika mbotho siokete na andumasi mutafadhali mwithese wa TV nikenda tuigwana no mwe mothese wa TV tuigwana we kuna simu ngwe alo na kumbe alo na si alo na twetindavu na masaatu yenamo ko tafadhali we kuna simu withese wa TV na tuigwana we kulio kana woni na indi ni ukulite weta we mwenende wasiele mbeta yutu wakamba atongwe ma humanity kwete ivela kivathukanio twina magavana eli alame kivelani na nimogete kumala na nimogete ni mara ni kwete kivela cha president governor Alfred Mutua wa Masaku na professor Kifutha Kibwana wa Makueni na vena alama humanity kwetia mianya SEO na indi ni ukulite wa sisi atongo yala mevo alama humanity kwetia kivela cha governor na asuma humanity kwetia kivela cha president mena yanya ya kutongo esya ndeno itu ya Kenya mianya ni isu kana mena ivuso na ni mayumbanite nesa kufikiria na kwetha maitongosya nena naito kwesela ili tatu kenda imwe tano unenenya oingi ukwate imwe kwa imwe kwesela Facebook Mutongo TV na indi via YouTube ni Mutongo TV official na Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku twende na kunenenya motumani nenokete kumasisia ondatika mbotho siokete indi kuyana na kiu yakatwa mbosa mawoni kumakola kwi ainirani namo ndicho wabwenyu okino akule mwenende otondo tite tutwasia Kifutha Kibwana
notangaza kwite president mutwa the same notangazite na mbirikira nambia balaba mheshimiwa naona ni wanena wa muthia kese ona tana mutie tina muno yoze twambaki twambaki nzobigizia mbaki ukazi kilungu cha kwama lakini ndakazi ya studio yu mheshimiwa twasisia county ile na weta Makueni na Masaku kuyala mayumilete kwangelekaniwo county ya Masaku twina mheshimiwa Maleti ola ne munini wa governor twinake mheshimiwa Vinyandeti twinake mheshimiwa Johnson Muthama twinake speaker wa mbunge ya county ya Masaku na keno humility Mwandu Florence Mwangangi twina mbunge wa Mavoko Patrick Makaona keno tangaza tukikivela ki twithi Makueni Professor Kaloki Munyaka Masaku Munyaka Masaku pia ni yaingi na ange as no example twi Makueni kwina Professor Kaloki kwina Mutula Junior nangi ainge alama kwenda witekevela kino ikule yakwa yokitevu mena ni mayumbani tenesa kususe ya Yesu na twesisia ano magavana anweli moni matangaza kwitenyo cha president na moni mayumbani tenesa kususe ya Yesu na twethi ketui governor Ngelu ni ndeta ya mwaka wambe ku nuku kitia ingi kwina Malombe former governor no kwenda ukitia former senator Musela the same former deputy governor of Nairobi Jonathan Mweke na kino igetie vo na wala we mbunge wa I think ni Kitui East Kema Kilonzo yes ona kino kwetia ndo ngwino ni yumbani tineza yatwambie watu ili twambie yobu twambie watu ili Masaku governor ondo asia governor Mutua kikatiba ni wami na 2 terms yes na aendie wasisia pena I think candidates tatan pe speaker ola Florence Mwangangi pena mheshimiwa Patrick Makau pena mheshimiwa Munyaka pena mheshimiwa Muthama andu haya onde na Vinyandeti na atongo imoka ambau yes na me atongo imoka ambau ti ni muno nyindi aboku ya andu mama Masaku makakunea fulani indi peyana ya kibela ki na nikikwitwa na kupikia bau nundu kwithitwe kwina challenges sia corona ni wesi nesa kuinaweza kwina nafasi ya kwitha na public meetings indi kibela kilando na kutabia Masaku anu mama Masaku mena choices nzeo mena choices ando ingi alamaiti kibela ki mena very good choices sia umeke paube na ndo mato no twika governor asio kwa une up to them india asia nengania kana nengania indi wazisi asuma kwetia asume kwetia yu nini mesi na kati wo pe amwe asio mono piu maguzo izia yana yeyo tiwa ni Dr. Alfred Mutua wasisi Makueni Junior Mutula na Professor Kaloki asune mo very no more alama siaiwe kibotha uma na nienda kutabia asumeli ni members chama cha mheshimiwa Wiper kwa uba Wiper direction ile ka take elo ka asia nomination yitu twemenengania obviously nondo wa kwetha no competitors chama kimwe I hope mwaka support yonge nondo baiketha bena window ya jamani ki wabalukana kana unga mo independent yukila kibo ne wasindwa nomination unga me independent lakini nenda kutabia kuunga ma independent Makueni na wibeta ikethia itela isi muno nundu akwitha uketha wa mboto likaku yeah uketha wa mboto likaku whether ina injury so Makueni pia mena choice zio Mutula ni musio professor no na kena mutumia musio na nini si mena choices zio sia umeke between the two of them waka kaundini ya Kitui yes pone bonde to CM pala umete na kuumete pala tumete ndiye waju zinike communicate na Kitui anyway ende pala tumete you rastas pau pena siasa siena bina governor Ngilo my party leader
no ku defend kibela chake. Aya, former governor Malombe. Yes. Na kenu no kwete kibela ki. David Musila, senator, former senator. Yes. Kibela ni ki no chokwetia. Be former deputy governor wa Nairobi, Jonathan Mweke, no kwetia na Pasenda Kiema Kilonzo no kwetia. Anduma Kitui na ito nye nene se out of ano on the mekwetia. Nene se be amama ta kwata kibela. Make it kuma asiangi. Na nienda kwa asiu nyundo akwetha Tamalombe ni withe tuna opportunity ya kusava ndo Kitui. Na ndo Kitui ni mezi ndo mekiwe ni Malombe. Governor Ngilo, my party leader, na ke ni withe tuna opportunity ya kusava ndo Kitui. Na ni kwa atia wana wanaona TV na napika. Mai complain ndo matena ndawa hospitali. So ni momo sakuwa kwende kukala matena ndawa kana kusakuwa mundu kwete ndawa hospitali. Kwa ucho isicho nyendia tema kuneu. Indi kila nesinye. Ono kadi kundu kweta wakaningo. Okozo mundu kukua kibetite. No ikiete ikia niwo wa Kitui. Kitui ndekalondo zili oyu. Kaundi yitu nendelu na nembanange. Na kila mundu wa Kitui ni wensikivu. Mheshimiwa mbetekele ampo kwati ya unenga manyo minokeleli kwati oba nini nende mwendo museisia naona motumani mwende na otuma motumani maingi view kuisela Facebook kuisela namba ya otumani mukuvi wa ile 395 Mheshimiwa Kisango no kwitwa minokelele keucha Kitui na indi kecha osumbe ondo ando meyombanite na indi ono asia Erastus ithi ando mamwinge na Kitui kwa jumla twe sawa na mbaki Asla Nation. Haya mbagino kizota bikane ya Asla Nation by the way kwa Ruto no kutwele sekiu ni ho mweka naiku Mutongoi Kalonzo kwata na koko ingi kamula kingatuni uzie kule Mheshimiwa Kalonzo kwata na koko yingi twina Mheshimiwa Chalo Muma kano ulani wa chama cha Wiper nungeza itabia kana Kalonzo na we Kalonzo isiwende so kwata mondo koko yingi na tumeande to asia the most stupid person kukwata mundu kwoko. Haya, yo evende ekuema munyambo biti aimanza chobo. It's time to separate real men from boys. Juma Musyoka kumadhiriva. Osio ashuwe mwoni wake. Ni Daniel Mwendwa ni Kitui town nenda kumanya kuhusu Kikotek na mashini ya kuthia mavia ya atakuwa Vonza ni chao kena theni wa Utongoi wa Kitui County sana ministry ya uima wamwe. By the way you minokelele tuambia bube makule azu na kila ni watu ambao minokelea kwa neke enda yozonge ozu neke natuka balaba Mheshimiwa Chalo ni nawe ata Kitui. Yes. Kitui ni nezi nikikuwa kwetha kena change of guard. Kitui we ubendo kuogete niba ukitosa kuwa no governor nezi nimeosa kuwa governor tofauti na wala yuko kiune kendo athio wa Kitui ukwithu kesi andu uketha nukuondo meone. So anoma Kitui nimekuwa make decision yo, lakini ona mai make decision yo choices zila mena sio bau pe andoma sa kuikata governor na nienda kutabia ngwe o yu kura sia ko naoni ona Jonathan Mweke former deputy governor wa Nairobi ndethe na mathuku muno wazizia wa ondu baile ni usindo no lawi kalile kibela nundu akwitha we ni yanangite we na lawi kalile kibela yu lawi kalile kibela yu ndasinda Jonathan Mweke kura we seno yanangite we ni we yanangite kura siake kwisilo thuko mine wake ni asini we thukesia mundu ukule ni cha ukiende Kitui ni kindi kwitha sindula siaetiwe ni governor Kitui sia wealth creation ta Kikotek ta crasher wathi Kikotek witha baikendo kiende enda tekeno andu ala mewu ameweta mathuko mabau mekiombewa na ne maumie bau bai mundu ibo wathi crash yesu ndithia ye kwaku kwanza na ye kwakwa ni obo mundi iso ndithia siane le no zero bubu no ndwa iko na ile project sia youth and development sio ndani sia nukie sia ongamiwe so paikindo wazi kiende Kitui nothing so
it's a sorry state of affairs. Tuovo ni kenda nuke kwa mheshimiwa nondo yukulio yeye na makulio maingi memekwata ni tuovo ni kinasisya usiniwe party leader waku we ni wawetu vano usiniwe chama cha NAK na ni waumiwe ta minority leader wa nthini wa mbunge ya kaunti ya Kitui na indi kwa nondo ingi mosa siasa sio kamba na siasa cia Kenya ni kana ketha wa chama fulani no wina chama kiu hela wa chama chao ibara mheshimiwa Chalo Mumo ndeza ungama bano akaumanya mheshimiwa mutongo wa chama yake ondo weka okasi otikitwi utongo wa Kitui no bindoka na ola wevo no yanangie sito nikina ni party leader wako boss akango tabikindo ningwendo bathukanie party leader na governor wiki welani bathukanie tafadhali Erastus lakini ni party leader tu ni governor ukunewe 12 billion per year sia kuthuko mandu ma Kitui iko instead ni kwethia ni governor na ni party leader oyo keto mheshimiwa wa Kitui ungi na mundu ukuota byo kweli akuya na saka natwe na thina monena mono nundu akwithia oyo tubitu kithete billion almost 12 times 4 that is 60 billion kwa miaka eno 60 billion miaka eno na nyenza kwetwe role imwe ya kwa yu ni oversight yes kusisi mbeza sia serikali twabetukithia budget ta members of county assembly sitomekata nano mpaka nsisi wethie ula wevo ni governor party leader kana wethie ni governor utai party leader wakwa majority leader Makweni my friend we eka oversight ya governor utai party leader wake na eka oversight itena kipendeleo na tena dhuluma kuma kwa serikali lakini ba kaunti ni ya Kitui nye ndieka oversight ya wadi ile kwa sota nemo binzani I mean ku correct mono ti ku mean kana we mubinzani lakini my party leader we mwene yu ni weketa anu ma Kitui na ni wezi governor wakwa ni wezi ndokona toteze ni wezi sindu ila weka kaunti ya Kitui sio measi anu ma Kitui mono na ese niki ila nekala bao na wekea issue ya hospitali ya Kitui na ni wona minister wa county minister wa health au ngama aine na chaze hospitali ya chao hospitali na ndawa ende wazisia mwene ndi ule okita kuite wa hospitali no kwazika no hospitali na ndina chao ndina ndawa kwa upe ubungu without na haja mono byo nondo wasisia iwekenga na bendawa na umundu ungi alikobo danaitwa kaunti ya Kitui ndi ICU bed single okitanda kimo cha ICU na nuko nono corona ingebie na kaunti ya Kitui mbesi ile inanengiwe sia kukita corona ni national government 420 million shillings sina ile tolika at least with it tuona chao even a single bed kano itando ile sia ICU andu maitu makweto kwa Kitui nundu agwetha ba oxygen yani sindu basic hospitali na de painkiller I mean one governor painkiller ila basic paracetamol mheshimiwa kwa atia wingi kwa atia wini nokita kwa gwingi nondo be uneni umone uye wanene ripoti su twithiwe teka ya enende magitwi kuteta yulu wa witi ne ngoni we nenavo nwithiwe uyendegeria kana we kulia mheshimiwa Ngelo atie uya netokita kwako hano karabe mheshimiwa Chalo Mumo na ne muvya muno nondo akwetela nondo netele mheshimiwa au mi point yake nesa ili no akakwako ni asanti yes. Anaweka nesa na yutu inena ngawa ya utongo ula ukite unyuvani o mitukinundo no twaweta kana masako na Makweni pena tukie transition na transition ni kwasya kana you governors ya lamebo matiko ngama ingi na u ote ondo no twiba masako ondiambe ya comment ya kolwa ba masako ba masako twina candidates negwa waweta bakubi inyaka na itano na I candidate yo sionthe ni tonya indi nienda ukutongo ingi obaya balaba ya white kila umo mwita muyai ukawo no zumbe white indi no la wika wendo wa meko macha yuko ni ongo asia asume ana kana 500 wadao sisi ya mheshimiwa
Maliti ni withitwe ena governor mutua kwebinda you record ya Maliti ikasiwa undu mathukumite masaku ukasie gweka uwe wiyoboi wina governor mutua his excellency yo muikie ata warara ukaosisia speaker wa masaku Madam Florence Mwangangi ni withitwe speaker for one term nake athukumite ata na ma MCA ekite ata kindu na kunga makaja jila ni na speaker wa masaku ni nekie una woneka mundu ta mheshimiwa Makau ula ni veteran MP ni withite bokilungu chagre no ta jakatatu yu na kemaboko undu umikwete nikimalea mamutunga o kilebinda nikimamutunga o kilebinda woka kwa Madam wa Vinyandeti na utweka mwingi muno na ni watongo isie maboko onayo kwebinda yasa na yu ni cash kana assistant twasio minister CS cash you know tatete omunonga lekone wararausia Victor Munyaka onake nuza kwita zabali taitatu yuko huwa tongo yasu onde ne ona meo capable kutwika mutongo indi kindu kingi onacho pe choice o chama for example pe mundu ukila akasia nyenethi kukuna kindu kitawa suti ndienda madoa na wararausisia na nocho kutumuona aingi ala mekwenda kibila mecha amani kila kinene ya wiper warauzisia wa Vinyandeti ni waumie CCU ni waokie wiper warauzisia mheshimiwa Makau wiper warauzisia Madam speaker wiper nundu speaker wale la we neutral lakini warauzisia majority members mama saku ni ma wiper ko unini na no gwiwa ko ground kana we aketia kibela chukwese la chamani cha wiper na cha wiper kikathi kwika kindu kitwa msujo na cheka that nomination ulawe kwa kibebelo ni wewe support wa ni chama cha wiper kwa katika asume atatu nye muno woni wakwa ona balandu tu saa nye ningona governor akauma katika asume chamani chu cha wiper umwe akatwika governor now tuke ba ku 20 makueni kani minie kwa mbake nundu nota wa nene olwabo pina ndienda kuongelela yuko musi makueni kanuke musi niwezi mheshimiwa Kisanga waweta aweta Mutula Junior na aweta Professor Kaloki pia wangi pia wangi unaitwa Musimba ona balandaiza ku announce pia wangi unokuita ona Rose Museo no kwenda okibela nengiko kibela kiko kina mwene okina anybody can be elected pia wangi unokuitwa Masika na pia wangi unokuitwa Professor Mutesia katika andwala nundu nikisioni munongwigwa mayasi ani mekwenda ni mwasu you Governor Kibwana no tia legacy ya uthukumi wake na uthukumi wa Governor Kibwana no likana ibindani ye yambe ni watheniwe muno na ni mathenanicie na mbunge ilaja ivo ibindani je unginya batwika county yambe niyo county ya yambe kusobiwa commission ya mundu witwa Mohamed Nyaoga idisolviwe nundu ni babikie bandu weza kwithia anything mekwenda we uthukume na mwaulme ala maibo maazia ambao tunenga kibobya ni kana tubitukithia budget na governor asia nundu na timu ndausikana mundu ma corruption Governor Kibwana and tuli kindu twenda umunenga credit for na makueni ni thitwe iwetwa nesa kila bandu duniani nginya ndu manza donors ni mokite makueni muno warao zila universal health care makueni it is second to none you la unokwazia no kundu kuma challenges kula wako indawa no ndo maybe delay lakini mama kuweni in terms of development na wea ni thukumito ni tukwenda mundu ula unuko kakwikianga yatu kana pembi kusa osobya kila Governor Kibwana tuikwenda mundu nuka bae ta mwaka wa mbe maundu la onde tuikite mambie kwa twenda mundu kwa kukuna level yulu yulango ya bae nundu akwithiwa in terms of develop ukathikwa kwa tulimani wisa kwithia you development latineki miakani ina ithelete obeona corona beona challenges ila ingi wisa kwithia nibitite development lenekitwe last 5 years yuko utika kwata governor unukwenda kuatia kila mwene nthi unukwaza nundu katika Makueni county public participation is number 1 in Kenya public participation kindu chothe on ambassador kukonya mwene nthi yani mwene nthi mbe that is a slogan yutika kwata mundu unukwenda kuatia kiucha mwene nthi I can tell you Makueni will be on record na aso ngamite wazia waona tamalike ya tu nizo pe amwe malika na beangi ya tu nene kuo owoni wako pe amwe ya tu ni nene na beamwe mate kwanza ukeza kwithia kia tu chwekia kia tu tamindo tabe ya tu tweki ya ne zieta wa malina
tita wazi dia we munini sietwa malina wekia yuti ya lokwe yambite nzwa yukesa kwethi ya mundu ndeke kia tukiamba nzwa but yes yukatika andu asuma ungamite makueni uniwezi corona eno ni ukie na yabindwa sindu mbingi muno na yu andu maiketha na cia tio wisiu nundu bondu uketha nyogekata lakini andu mageke wiku kutina ni andu mayazi yu bandu ba corona nundu ndie tukite igutina yu andu makueni metha mayazi you know tonight ni was no ngethi ukeza kwithi andu mama nyaye kwanza yuko makueni niko tina niko seo corona no inaetio maundu iwe ndazi hata yes tina niko seo yani andu mama kueni mati uketha ni undu nundu wokukia corona lakini maza kutina niko utuma nundu mundu etineba abaza tina tuendete isu no nzia imwe akumanda watongo mekusubya andu mo na ikwa ni corona yuko ungaliko nisu ya asume kwenda yes nini sitika kwata governor museo okay. na ni na mwikio undu wagwo ni kana undu tiende na kuthukuma undu tiende na ukwara na network no kama nyani wo outcome ya ba ngoma sumba banda be wiper makueni niwe my friend bani munyanya mwana kioni ni first time aba ni first time na twi connect na watu wose twenze ndo umwe kizikana numa nyechu na troze ni bwanene kila na divani na kendo ni wanaka chama cha mundu umwe na kwani wa chama cha ndo ingi lakini ningwigwa nuende na kwithwa na spirit ya kwenda ulika balaba ya pea ndo ina ningu mwenda wiper okay nikanaweza kwetwa thukuma you masa makueni niwe weta cha makueni chama kicha cha lomumo nikitonya izwa kitonya kuete governor na nundu thank you very much nundu wa thinking yesu na nundu nogo pangu twina candidate na uni tikasa kwa uloka twake bebelo cha wiper na mundu lai kwata wiper uni I can tell you nundu no nethukia cia spirit that usuni wokosa kibela kia makueni ili una nojo kitumi ukona andu ala ingi onde ona musimba ni friend wa wiper au ngamite na independent lakini umwiwila wiper kwa uniongo asia hivi chama kiundu kiweta na tima kueni beboka ona bahama saku mwiwe na kuya katika governor wa Masaku ano atatu umwe akaumabu na akethe wa wiper pa kitwi kitwi yu tumine point hizo au niwezi bena niwezi kitwi kisikie muno ni mheshimiwa Mbaki muno na wagelezia omunangango but onungweta kitwi mheshimiwa Malombe wairauze track record yake neno yiboyu no natatie lakini andu kitwi nimesa kwiza kitwi nikisi weza mundu kitwi aza twibanzini yumundu uzu yetha very serious na wewe asia banzini betha maundu mabo nina sisi siongi mheshimiwa Kisangao ainena olwasi ndo sia kitwi ile itaende na kwikwa nesa kwa uni asia atumia su au measumebu na leaders ya langi makaete mutongo ila mekuza kwa democracy ni nzio na pe mundu na kwa kwiyunga miaka asia ona nyendie na ni partiless ni independent lakini ndi maona hii mundu uno wotonya indi warao sisia ulawunga mana wiper akoza kwa chaite ngune aya ni woni wakwa timu vya muno ambo kwate yavu nenokete yekulezo ina thela nondo ano maumete magaba anwe le momi na tambo sio ni makwenda kibela paya yulo ende mitikire pena makulu mevano matuma kwa mheshimiwa Kisangao kumana na kila wanene acha kitwi uno atumite matumani ena makulu atatu ano mwithu kisia eto Paul Moto akanyange kitwi good evening Erastus na waheshimiwa Chalo na Kisangao nina makulyo kwa makulyo atatu kwa Mbaki you have accused Governor Ngilu of all manner of misdeeds including being corrupt and abuse of office and tried in vain to impeach her. Can you give evidence over the allegations? Sinekuliambe. Do you have documentary evidence that Kikotek and Kwakilwe Stone Ballast are private entities? And number 3, recently Ngilu hosted the counter assembly in Mombasa. You were there. Did you raise any complaint to her over her alleged poor leadership? I saw you, including Speaker George Ndoto and Majority Leader Peter Kilonzo, clapping. Asema kuli atatu kwako. Nenda kuambia na yambe. No kwa sikana ni na alleged kana Governor Ngilu ni corrupt. Na ngutabie ni nenete muno ndiye ase ni corrupt. Na kethe ti corrupt ethe andu akotini angulia ni chau na asia ni corrupt ni nenete mala maingi muno pyo
na ekangotabie sindu imwe si katika agencies ila si investigate corruption si governor na nendo munenge mwanos one good example ya corruption Paul Mutua nendo munenge a very good example wa sisi circular ya SRC ya housing benefit ya governor yaitekana na ni ya 2013 yaitekana by governor ukaibwa house allowance ajekala kwake nendo munenge a very simple example yes yaitekana by governor ukaibwa house allowance ajekala kwake musi kwake okay yes ya siu ikasia ethia governor ndena bandu wikala malis nomba na mbeza ila sia kuiba ila housing benefit ikiwa landlord wala nomba yake ya value wa na nimekita limit ya governor wa ilobi 100 million I mean 120,000 au kila area the limit ya siane nundu pe Kisumu City, Nairobi City, Mombasa City na kwe counties inengi nundu wa the rates si that tofauti yes oito nena governor ngilu ekala kwake the governor ayekala kwake we mwene no naibiwe 4.8 million kwake accountini na abanga kana nombezu akombo ethetu ni mwana wake that is now what is called corruption na kiwe na evidence na nina evidence solid I mean you usuyu ni mundu utezekela kiende kitui nether ndesi okay ni monenge si lumbingi ta 30 corruption straight yekutouch governor is an example yeba yes imo number 2 no kwasia kana ni proof kana Kikotek na kwa kilo crusher kana ni private entities yes na wane ndo kuyo na nditabia Paul ki nendo nene ya crash ela yeba uba kubena kwa muno na katika award yakwa crash eno ni asset kana ni kindu cha UN county government ya Kitui lakini kiwetu ni county government ya Kitui kiba uko akilui crash eno production ile nekie for the last 9 months kuma July last year production yesu yonde ninatewe na tika kakoto kamwe nini katani wa kakoto ni 1000 shillings na ye 1000 shillings kakoto ka paike ndo kethi maaki kasi kane pai way bridge by the way kateza wa pate way bridge yo ni chao cha serikali ni chao nendo ndio example imwe na Paul tezo kama na Kitui ainenge example ya kindu kimwe cha serikali kibwa hata kito no kombe na kakotoka uka ile to thimwa okay na katewa kwa kakotoka katetwe pate way bridge pae mundu wese kateza wakana hata ngalino ya kwa chau isuti private property autonomy data nundu pai accountability whatsoever okay kwa uyele wandi asika na kindu kindi ta chamu nanuma kwa kiluya numa yata meze kithiki ni cha mundu fulani indi itu to that we nene zo ikithiki cha thia so what happens kila kindu kindi cha members of public pe undula mali ya serikali treat wa kana mitpe mitala okay na kithichu ki regulations katika bunge yake na zile regulations ila ita operational legal framework ya ile rekuma katika ofisi wa governor ukaitwa assembly uko kawape tukitu nibo ile yao ya sika kutoka tani umoka umangilile lakini kindu chaku no ukelo kazi kindu kichakwa ngatesa na bayi mundu wekukulya nundo ikaitesa wa wala abangie kakatesa wangilino haya timbunge ni kwate no amusongea na indi ndamitoka kwaku okiuko wekindoka naongelela inike nani thibala mwene nikana niwe situkitosa kwa nini na niwe gabe na ila ikundi kana ala to as for example ta EACC mundo ta DPP ni manokile manasi ai you ando mara namba utwa mathango kwa IEBC mukamba unengane ila record kana clearance kuma kwa EACC nethani wabenie bengi nethani waendia waku na corruption izio ni weta ukeza kwithia onota namba iko IBC ni mamba ukwikia X na you ni kana weze kwithia ni twa olanga
kwikia andu matonya kwananga county kana matonya kwananga nthi twikulia mibesu ya EACC na obisi wa DPP na sababu ya mundu wa accuse wa na corruption mundu ucio ekiwe uchunguzi nikana weze kwithia mundu nde wanzia yake kusioka ba IEBC na kindu kingi ngwenda ukulia na ngwenda ukulia musumbi wa Kenya nadhani batonyeka ni twithia na public holidays no declare public holidays ya kindu fulani keka ni batonyeka tikamba kwikia prayer public holiday twamba uboya wize kwithia atoka national prayer yani national prayer no wize kwithia tuina ima whether ni holiday yukila mundu athita bake twinonie maso obya ni mindo ni kindu kine cha shrine mosebe and ma catholic bake tuma kuone tuthi barati yani wize kila mundu muthonyosu aiku fast baikuya tipo yenu kana wize kwithia mikole eno emwe ini uko ndauka kwite ibila already ayunga mawete kibila ila mboya ni amukuna akulumana udi kindu kwenda ukulia through ona ati kuna sindu isi ya EACC wize kwithia ngaini watu nenga atongo imena kitumi my friend aya ekana mbo ibala pa mwene ndi nondo niona mena makulu maingi muno na bena maboni kibadhukanganio na indi andu masimu nino kite kwenyu ku director andu masimu otondo twazi yani kana wako na simu tafadhali lese wa TV na niende na kutungila nondo nizi aingi menyu andu ndizede da withamo mezaidi asaingi no wendo yithukisa TV ni ajiendo kayithukisa TV ni wewe kuna simu lese wa TV ekana mboso motumani miano ndo ndana mboza simu kwisela ili tatu kenda imwe 5 namba otumani mukuvi uno easiati kithuku tavya mbaki tuivata nake muno na tuyenda athi kwi Kalonzo before to osumbe please aya no moloja karibu sana karibu sana no izito nene izu ukangethi no nditha inthuku ona akuzi aiti ini ngethi inde naona watu weko umo no ina no sio ajiaze ngoma somba kwesukumika kami no kweza toilet yake ayeti ndira kami matumba motumani makwete kwa niki ekane moka na indi nende na usoma motumani na nengoza simuju na minosoma motumani kisangao ngilo ndenda mathina ekamine tamu wake uthivau wetone ozwe gwa wothivau kebelani kuchanga bana tone. Good evening all, allow me say John Kisangao anadanganya watu wa Kitui. Wewe mwenyewe umeshindwa na kazi, you are going home come next year August. Ndona weta wata. Weta matomani weta wata na umeteva. Tabia ni mzee. Haya. Watu wakiitisha kura wanaharibia wengine majina. Baki yakana na uvungo mama ngelo tano tena. Huzuni mwene ndeni watu wa Kitui. Mheshimiwa Kitui ngelo out 2022 Malombe ini ni motoa nzalo Kasiala Kitui County. Ni muvyamo no osinu wa wetavala umeta na yetawata. Kete mheshimiwa mumo no yemukuli lelo wa wanzao neniki matayiki alami Kilonzo kuma mavindu. Lelo sino wezi ni wa national government. Kile kiliombunge cha ni kiliombunge ni actually ni ward ya kwa Tulimani. Na ni constituency ba? Ni constituency ya Mboni constituency. Mboni. Na lelo katika anda mheshimiwa Kibasu. Na nini sebe na mibango. Yolo mheshimiwa Kibasu na mibango ulwa lelo. Okay. Alafu magavana maokama 2022 Kitui Julius Malombe, Makueni Mutula Junior, alafu Masaku ni wa Vinyandeti pamoja ni chalo wa Maseki Matinyane Kitui kwa bwana Meko MCA yamo. Mheshimiwa na trousers ni bwana. Okay. Kitui ngelo education yo. Kitui ngelo no konete ya museo but same Wiper members can't see ni siasa za chama. Tu Edhiwa Kivila you can't congratulate your opponent. Edhiwa Kivila you can't congratulate your opponent. Ina mwelewa Kenya ni akamba tukasa kwa maendeleo tichama mwilo Makueni. Haya, hizi ni message 10 na soma. Kana soma ingi 3 nigenda nuke no se simusi yenyu. Siko kila sia Makueni. Aje ba message na kila. Okay. Nisome sionde. Ona sieva upitita ba keone. Oni kwate mwene no confirm ni mbinge muno by the way message ni ligita ba ni mbinge muno. Nisoma ndo siandikiro. Nizo ino. John Kisangao tunakutambua sana next year kura kwako ngilo anaenda za kwao Steve Kano from yani Mwakini. Haya baki winena uwo tuweke kuina wadhi wa kava mama na waiwea ona umwe ne maingi kuma Kitui erasta sikere Kisanga muno na uimwe ya emevau nivo tukwenda
Onona ke asia ni Jackson Nzalo mawiyo kuma Mombasa tabya MCA osu wakitwi kana atabye ngelo na MCA na MCA wakanzi ko Mr. Monuve matutavye makatumya metungi mwongo ende omonde mama wakwa na iveti ingi sikoma usini wa betwa ngo kana ni ngo sivo na munyambo uya mangoi ndovoi Monuve ni wakuiye generator lelo utema wa andu makwai makwa yandikitwa makwai tuyikwatia keu muvaka ende UDA osyo andiko kandi some mutumani wa muthia nikenda nondo mutumani maingi muno tose simu era saskedia aisimiwa azumono na mwagethwa kimandi kamwana kakambo na niasia kana mutula ni mutongo imoseo but kaloki ni muthukumi mosiango haya zini mwenendi kana mbothi bala we simoni na mwethu gese nesa director Madam Lois nenga simu 5 kiatia nisio saidia ni twanena na ile namba ya simu iva ukioni na ndo masimu tafadhali wethese wa TV yaku twina ndo masimu meanata twose Hello Mutongo TV Hello Mutongo TV Hello ye twinena nao Nicholas wakuweze ye no wagweua aha ende ya tu no kugweua nitugwiwa ndea lelo kuwa kuone na kuomba kingile ndio kuone atu yani ya lelo tu Mwenye ku idoto kebela chonga hapa na penengo da futura kimia. Haya. Asante. Muvya muno. Haya, tuoze onge nondo wa masaa. Aha. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo TV. Tuinena na uguma va. Tuinena kwa miti. Kuma kidioko. Yes. Ni angeni. Karibu sana. Ni mama. Aha. Ni hapo kwa mambo yake Mutongo ndio pende kugombea siasa. Inaingia tunasema ina ni mageneka. Aha. Na kama mtu. Malikiza malizo ndi kile mwaka wa 2022. Tunaona kama onamuka mandu ga Israeli kamunga mtu kwa siasa mkake. Mala kile Mungu kama. Mungu mwaka mara tumeanza kujua kimwe kaliko mkambo. Kila kitu masako. Ndivyo wana kutoka Nigeria. Na chama pia. Kikule ni baadhi ya siasa kwa mwenendo, tumeendesha kwa mwenendo. Kwa hiyo ndio mambo katika na Mungu wa. Mambo ya Mutongo makazi Mutongo Mungu wa. Mbesa Mungu wa Mungu mai ya mbesa mtoto. Kada nakala mtu kwa ndio mai kwa mbesa Mungu na mbesa Mungu na mbesa ndio Mutongo yote. Kama mtumia watu kwa kwa na kitu. Na Mutongo ni mbeba hiyo. Na Mungu ni kulingangalia kulingangalia haidumu yangu na imebali. Ya sana ni wa ni muvyawe mwana muno. Haya tuose mwene ndi ungi. Aha. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Tuinena na umeteva. Wenena na mulatikuni na kama hivi makina kineva kwa kera road. Aha. Kuko yako ya mbele. Neno kubya. Mheshimiwa waziri wa jamani Chanaka. Yes, eto Mheshimiwa John Kisanga ombake mukule. Yeah. Kule yako ni yemu. Kwake kana niende kwa chalo mumo wa Sulemani. Aha. Niwe jamani kiu. Chama nikina joko kana chama cha wipa ni tokyo tenya. Njilo au tongo hili. Aha. Kule yako niende tunge kana chama cha wipa ni kichaji kile kuidi bilo kudedia na mo alama za huru na chama cha ngilo ikali kela. Aha, no kuzongia.
Ondo sino boko miwenda kana mo mate ko kitagwa matenda. Boko miwongi. Kwa chalo mumo. Haya no wedu kesi. Kwa chama cha wika ni kikoza ticket. Tosa ticket kikaveta. Na kitu kwenda nundu tu ya kana be chama ime kana indirect nomination. Pia ni mwando mutito no mutito beikendo no amume kwotwa no mwezi muende roba dei wotu kwenda kumanya kana ni maketa na fair ona uneza ni mundu mbi kutengoni ndu ya bela manenga wayo no mezi ke mwende to mana kana mbiketa yi fair maike yendo na konenda kwisaite kivila zaidi ya ningeza kwa ticket yo kweli no kuosonga nende chama chao ipo. Sawa itu kusonge. Haya. Ni muvyamo no? Haya tuose simu ile tuminokelelea. Alo Mutongo TV. Hello Mutongo. Hello. Haya uziambia yetu kezi ende ambia ika. Hello Mutongo TV. Hello. Ibinana nao. Hizo kuambia na kumaboni na hii. Na hizo kuambia na Ose kwa yetu kesi. Tuose onge. Tuose wa muthiende, tiko? Yes. Aya. Hello Mutongo TV. Aya, osino ambose mbe katuose onge. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Hello. Twinene nao. Nena njoo ni wangu kibandikita hivi. Aina unapona hivi hizi mbona chaka mungu ya kana udimbanyi bakona. No kokwewa. Yu enda ikona lebo ni vitani ya kaunti. Na mnyo baikaya na tona Bruveni. Yu ni vitani nyayo. Matona Bruveni. Bruveni kinukile na watu wengine. Ekan vitani. Kini kuma neno madama wa ndani. Yes. Okay. Ko witi ketui vena mathina. Ni vile bobo ibula para na mkoana na Bruveni. Ndio na ndawe wana ndawe to mezi. Ne wango Bruveni ni tau. Ni muvyamo nondo awoni wako na nondo wako na simu pa Mutongo. Aya, director ambao ati abwando mazimu naende omunde ando mazimu congratulations. Mwatatane mwako na simu nesa by the way. No mwewe tha natuma we kunaende tuyazi kana ndoko ni vaya mbetia. Naende ma director mako na mo membea nondo mako na ya musio na nondo no ando. Okay, sawa katumino kelevu. Kwanza nanu ambia na kwa nondo mako atita maingi muno. Katwambie nagu nondo wa majority leader aridibala wembage bage wina magolyo maingi na no wewe no yombani teneza mie kana ndo mako pengine maibiki me bobe ando mazi mako de manga wasi halelo etiongo asia hii wa rausi jala mako na aingi of course ni wewe yambage na makolyo maingi ona nige twibethe napo muno ona ni apeo na wito na let me tell you yes jupe kinduketwa devolution conference ya ile goga ketwi lakini nundu akwithwa pengine preparedness ya ketwi siendo pengine isu simasio wetwa weza kwithia na itu tuikwenda ile akuka ukamba nake governor Kibwana nikana mekalanthi ungua kindu gikitwa South Eastern Economic Bloc SEKEB mo kama si bandu ba kindu kinokithi bandu bangi no tukieto na no makueni nicho kitumiyu tuonde na ku devolution conference kwambia next week maduko 23 mwezi wa nyanya kija 26 Kenya yonde iketha makueni kwina challenges isu cia COVID-19 na ni manawetie kana yu ni mekwatia strictly ukite bau either witho muthime okethe andu na COVID lakini muno
ila nzanzo nimekwaze no nginya mundu lo no gwethe because tuenda ku avoid andu kukwatwa ni covid nundu be kindu kitwa delta ni delta naona azinema delta base nema yeta wa delta na kindu kithuku muno delta akwata buti akatha andu iko nezi dia leo delta ndio wani ule chanu na moto yayo yuko uno nginya twati ila protocol muno ni weta akundiasia issue ya utongoi na issue ya masibitali na chaono usiweka simu now pe umoko ni simumbe aweta balabala wa kuma kwa mutesi wango mali kwisila yani wanzauni kalawani balabala wa kilomita ite mbiku 15 yu balabala usukulingana na record ila yatene ni wekiwe lami lakini on the ground ndwe lami mheshimiwa Kibasu ulani we MP wito wa Mboni no wetete elo balabala usuma maina maingi na ni waitie kana ikindu no chene nesa kwa uni kulia enendi maito you kana weza kwitha anenga mheshimiwa Kibasu nafasi yuzi ya kuendea nundu malelo no masieti ala national government we umo akulia ende lelo ila si anthini ila si account ni ndati tondu batonyeka kulingana na budget ila yivo na yutu ina budget nayo usiwa mabindu awe tapelelo tu kwenda twikiye priority bandu beto mabindu umete bae nthungoni ukesila bandu beto amangolo ukaumelela bandu bakwa Reverend Ngungi uendete nginya manzobe ukaumile bandu beto wakekini usuli balabala twende na usisi among others bakubi balabala itano itu kubingwa otiende na kwiko kwa isuni to kweka kindu kila kingi chawe twani oloa uswa weta asia well we as mutula ta governor usini no woni wake nyeni wezikila ni weti ndina weta mundu na isi makweni ni matina azumo umete mayoketha ni kuoko meketa kwa 99 yuko unwezi yu usuni wa weta kabisa ulo no kwenda lakini nya bakwa dinasia andu makazi ndona weta aya be kulenga wakodwa be mwene ndo woniezi mwa kulenge wasia nomination sia wipa egwa be alama ekaondenga iboni ukite yu usuni wa kulia kindu kisio muno na nigo andu ingini makia nomination na yu ilangu kwa wipa iyo na binya ila tena ibaye bandu beto wakitise kitise tuno kieti ne the one by election ila be we na nafasi na yu pre the one by the nomination keka ichama kinaipikira ikaza tukanenga ticket mundu fulani in nomination de wabo bayo yiti unena bandu beto abangu masukana twina candidates inya na ukeka ni mesi kana pakane womwe nundu be onanzikana nini ne niyo kwacha mabinda bengi nundu na asia be omwe wa members ya ziba ne ona bahati kinota nengiwe mundu rozi mundu ambia ku sense defeat baigilota nena lakini ndienda kuashua anybody na mundu yondo onwenda olika chamani cha wiper in fact sino nibenduka you wiper ni bikie level ingi weza kwethia presidential candidate nuna bingwe kindu kitwa presidential command center so baba imuzumbi ngo namba kweka kiu onala mekwaza membe only wiper has done that unenda kuashua kana issue no ya nomination ya wiper ni kindu kiende na kwekwa uchunguzi muno na pia wa kosa si kosa ni kurudia kosa paketha be mawe kumali kile paketha be ithe mawe kumali kile jube andu ala mande na usisi ai niwezi kindu improve ya nai ikosa ye kiwona ndukayicioke yuko unenda kuashua mwene nthi usu na langi onthe mekwe onala mekuka kwa tulemani kuya kwa mekwenda tuka kutusindane ni mathoje chamani cha wiper tuoka tweka nomination mona ni moza kibebelo nyenga me thank you very much nundu ni democracy na wahasia hii kosa si kosa ni kurudia kosa kuwa chama cha baba bindake kiuwe saithi ya nomination ya mundu aneo ndinaweta kulingana na mwene nthi usundu wakulia asia hii bagwa na tabethi wana kindu na kwa nasia bakethi wabethi iwe kindu cha muthembosu kilandesi because ndikulilikana nundu nethwa chama cha wiper no isi nulikana chama ni weta wa musila yes niwe wa chama ni wa wiper ukeza kwithia nadhani kunewa tikiti usu aile onewa tikiti batena chau batena problem lakini mo kamewa mathi nomination mena governor Malombe yes. Right yuko ukeka ni issue ya kunenga ni direct ticket musila aile wambe kunenga nundu na mwene kivela nundu wa mwene kivela wa wiper kwa unienda kumashu tafadhali njooni nyote musubukao na kupata viti ili wiper itawapumzisha asante Biblia umekote ya mno na no sio mno mheshimiwa mbage no wethukizia makole makunesa ni wateno wa mwene ndi sungia ndisungia no mekwasia ngilo enoke
azitima koli azini mawoni nendo songea mundu akolia kana kwasia ibinda impeachment ya governor Ngilo na pe na ndo angimana na makasia governor Ngilo ayemeto thukuma ne kuthenyo ne Wiper ni bethire be kindu cha muthembozo pako kabakethe be na discussion ya governor Ngilo ni wenda kuimbichiwa ni Wiper inde yangu tabie nyendi wa Wiper ndia is either ni member wa Wiper at any one time ndio no oyu kete utwika na ndia thenia governor Ngilo in any way even your colleagues ma assembly ya Kitui mundu la ungamana position ila governor Ngilo kunena saingi ethe aese kana no bongo delegate ketakane so governor ndathina bwane mundu nititatete kwika governor Ngilo nesa ta bunge ya Kitui na yangu tabia ona saingi tu ma ziani la situ tutaethesi governor nikana thukume wake nesa o itu onena twabe tukithisie budget matuku 15 mamwe wa thandatu budget ya mako wezi deadline ya obiru kithie budget ni matuku 30 June ayona mayabe tukithitie budget ya mako mwago betu kithio tuko round ile muna betu kithie mbewe itu twabe tukithisie mbewe kwao ni twika governor nesa na tuituma wea wake tho ila isi kindu kila tusindetwe na kikasinda governor piu itu nikela wewe makueni majority ya chasi mo metha number 1 upande ni wa public participation tuweka public participation nini information hizo ya biko bisini wa governor executive ministries yake sindu hizo siomba wande na governor ayikondo upangita wekweka nundu asia manifesto yake ando memeelewa na kweli tuimeelewa hata hapo ni ambaye yende so mundu lo kwasia governor nita uthena gwa ndathena gwa nde mundu uthena cia uthena cia governor haya pe mutumia wangu wako na simu kuma Kitui South aweta wana proven is yako na kaikota level 4 nanyi ni na utabia ni na utabia kana hospitali situ sindawa na pe si ndo tutalicha siasa ta maisha mandu maitu uima wamwe ndo amboli kwa siasa Erastus ilo kuona anu magi twima yaje bainda wayo anu magi twima ya maineno kweli nundu nye ninienda ama hospitali ni wala me area ne yata kwa bonza ndithio sisi akana hospitali iende yata ile ni utabia pe sindu basic monobio paracetamol proven isu yani tutalwa tulatwa shilingi 10 kendo uketha hospitali isu ndi ndawa kabisa ini ni utabia onetha ngava na Ngilo ndakiano ma Kitui alama musakwete kwengai etune na niwe tha ene kila wendesi kwa unye ndo no mukulia onetha ndeka andu ma Kitui ndungi hakikisha kana metha mona nda hospitali pe andu maitu mathina mono Erastus matamba kwa afford kuthi katika private hospitals private clinics mwene ndu wa kawaida pio ola wailete kwithe ithio katika dispensary health center level 4 level 5 aikwata ndawa ila cia kawaida andu azu hakikisha kana ni makwata services no katika county ya Kitui Ministry of Health timenenga 3.6 billion kila mwaka billion niyo ministry ila yosa ambeza ila mbinge pio katika county ya Kitui na niyo ministry ila ithukumita na pio katika county ya Kitui kwa sindu no kona ene mainena menena sindu siago na ta assembly nyu mozete tambia yeba kuikisha kana sindu taino ni siathi ni kona mwene ndo Kitui ni wombe no ruka bina kala gwene bena nguza nisio ni mukwaza kwenda ni makwaza kwenda mwene ndende na kumia yo baluku wala twena go Kitui omwene wa members yana majority leader ma Wiper mena thina nduthi ya mundu ni we chair wa committee ya health lakini whether nita mundu compromised whether mundu ni chair wa committee ya trade ukitha ni mundu compromised na nenda kuota bia Erastus chair mo the ma committees ya Kitui ni Wiper buye na problem my brother majority leader
nundu agwithia oversight ya bikiani kuthio sisi ya kindu ikiendea tata mwatia as a committee kula kikathi kikomwelo kikaleta kindu kisio nduba mana so po you problem ina nene pio ko valogu walikile bu ulikila katika committees mwene ndo akitui kuende na kuumia na mwene ndo akitui ende na kuumia nundu na akiola uongozeto kolono na akene mwe na niwezi kana ethauka na akili cia chao cia members ala me katika leadership ya committee na wetha wiki ndo tweka haya naende lakini obagwa no gwe oiweto members yo mawaipa ukwani katika mbunge ya Makueni yes na nini zikuona procedure and rules for example nadhani chia wa committee ona balaba ingine ni zungelo no zungembea ona mukaile kweka impeachment na kwaliula no majority cause you may not do anything but when a statement itonya kwetu ni member utewa chama cha Wiper kazi ya department ya health no ikwatia team department is on this sina that kind of problem ndivadi kila mheshimiwa no weta sana ni health department has issues na you onele ingine ikwatia crash katika department that is trade right na for your information majority chair wa trade ni you are the majority whip etiwo ngwazi you know ba umele mundu ungi member ungi wa chama kingi akaita statement mbunge kodi lazima kuona member ungi otake no statement mbunge na idhiba wa statement a committee wa to that relevant committee and majority leader you know this ni wezi neza end up ono kezelia pa ienda kwa that line committee ndo ambako wete nini statement ikuhusu health na dhinengo committee ya trade wete statement ikuhusu trade ienda kwa trade committee and investment okay ndugu wetu ikako ya kuitwe ila pede wana challenge for example pede wana twazi for example ni department ya health nituka atrikazi nitukwenda kwa na general oversight kayu ku committee wako committee ya trade kana kindu kitukaza kwenda general oversight ukeza kwa ni minister wa health ni wewe twa embunge ni onthe na speaker ni wewe the chairman wa general oversight na tuita media so that sasa pau minister awa kule makulio akasungia nindu kindu cha mina kulwa kula kuyenenthi of course yenenthi mama nyabalathi na we okay aya naende kana mbo kuthia ndo ma Facebook mekona tamolile ando ma Facebook ni nenyi Mutongo TV endo like page na we share to live then wa Facebook naende nenda kwa mbo soma motumani kauta kwesela live ila to then wa Facebook uno asia eto Ronald Nzosi asia kethi atongo yasu makethwa na wetavia mheshimiwa Mbaki twivamwe na anena ula wawo kitui twina governor oyu haya uno eto akatana Nicodemus Mbaki uko right work on rural electrification kitui rural Ngomoni tuko nyuma kistima please Ngomoni yeye kwagu Kanyangi ward kwa mheshimiwa Andrew Lusa yes Lusa Joseph Musyoki governor Masako twese makao Mutemba na Makueni Musimba tosha mutuna ndatonya teli mheshimiwa ayekengewa sia utina vama Kueni needs a leader not a politician Musimba is a leader that's why he has been elected twice with independent candidate but Mutula is just a politician riding on his father name museta etawa Joseph Musyoki ni wani wa mwene ndira tuone nganda ya muno aya uno etawa Phil Musyoka ngilo out please uzwa romea please haya ni woni wake katana Nicodemus Asyoka ingi follow nikiwa fedha Nairobi maendeo ikamu kitwiruro Ngomoni represented ona vandu bena thina muno kanangi isu ni kitwiruro kwa mheshimiwa Mwaleka yes alright John Mumo Mbaraza elumaita ayasia Mbaki we sawa we Mutongo iwawo ngilo enoke indi mwake sanga umwa wilbaro vena thina aha tuoka vau ngomungundi sioneka sana na negwati wambia obunde sia majority leader ize kesu kumeka ikatembuleka aya sawa aya uno etawa Jack Juma kithuku niwesekana kwi andu methia wa good motivational speakers na good advisors na kukosoa atongwi alangi lakini mo ene vaikindo mekite ni maleve mathei ndavise Mbaki aiti kivila cha governor athukume uya ula
utemo thukume wa witi kibela cha ngavana thukume wala utemo thukume getia na ya gete kibela aya ibinde kavika vero madawa joile asa kibela cha gavana masako kithi na wavinya ndeti ni vero Titus kuma ka ndombo ni muvea Charles Moya Kiambu tuko locked kuni ni county ya Kiambu ni muvea mono mondo Charles Moya Polycarp Don Tush twina mbaki mbele iko sawa Kimu Mutoa command center ya Chauyu chama ni UDA candidate ni Asla haya anene command center ya SKM ni wewe muuto haya asia command center ya Nyauyu ni wa command wa chama ni UDA candidate ni Asla andike tu Kimu Mutoa nake asia mbaki ni sawa mwenda Miriti watching from Kiambu Massive. Asante sana mwenda Miriti kwa kufuatilia kipindi. Sijui unaelewa lugha ama kuna mtu anakutranslatea lakini asante sana. Steven Muli UDA gari ya kwenda wapi? Haya. Keni Mchelsea wagotee tu na wajue washafeli. Aha. Na inde asiati osuna ko siokelela ndio somo la siokelela nondo ni endo ni ingi muno nienda twende na kilungu na indi babe muno ukitwa Emmanuel Kimandi Kakambo kedi atongwe asuvyo kedi mheshimiwa Chalo na mbaki na ninginye tamundo ni asiaka na mutula ni mutetei wa NND Mbatikaloki ni mudhukumi wa NND ve mutetei wa NND na mudhukumi wa NND usuni woni wake kwa akili kichwani Ambedinego Awards mbaki no ilevei Ozo ne woni wake ni kwa na kila wende na onene ayelo akitwi Joseph Musyoki on Wipers direct nomination was done in Kitui between Malombe and Musila, where Malombe was given direct nomination by Kalonzo after was defeated by Musila because Malombe was governor and had money to support Kalonzo presidential campaign. Usuni mwene ndia kwa asio ni woni wake nati woni wakwa ati woni wa Mutongo nati woni wa Tongo tiwoni wa Mutongo na tiwoni wa Tongo kunona kiasia nisoma maotomani 5 ine kana twende na kilungu nondo ni maingi mono Facebook makweni twisi Mutula Junior na Senator Manzo women representative wa Vinya Nzoka na Asu Ange andikita Nzoka ninzioka ita wanzioka okay na Asu Ange madheani eti na chama ni Wiper tuenda uniform round wo mbake zoya kwa ziokelela na Ambedinego Awards atumite maotomani maingi mono noazi ya levethini atumite maingi mono Purity Grace Gracious mumo ekana na Pride wina mutula ambai koseuvya anduma mboni malelo asuma vya mateku usuni Purity Grace naende maotomani ele nikenda tunimine maotomani ma Facebook unoyasema Mutongo TV nye numete kwa vonza kwa mbaki na yu no Malombe tuotunga kivilani nondo kaluki no na tuvaluki livyu na wa usieta wa NM Nyox na wa mudhieto wa Vincent Kilo salimia Chalo mumo ma MCA we thank you for the great work you are doing in Tulimani yutu yambia ba usini wase wa mwenende yutu yambia ba be kalu twambe babe mbaki twambe bala bembaki oe message isisu ni mbinge na andu isi na ni mbinge muno nene ando maibindisi ya ndoma na kangotabia ando makitui nyekela ndo no matabia no ese round yoyu pesi aza tutekona sia kuma aze mundu tebandu wendete na ngotabia pe ando mekwase governor no tukomete yes pe ange mekwase baindawa complaints mbingi pe ange mekwase niwe wa mundu asia kuikebuo makawa metongi mwango ende ko complain imwe si kitu ni genuine monopio itazia obulani na siasa ndi comment kuzu mundu kuna na ajasi obo waelebethe yes mundu of course usine mundu tena wewa otethia ile tethia yako mi ko ukendo kilangu endo weta ni kana nitikwenda andu genuine moda bya andu maito kweli nikana mayuko kuna siasa andu mayuka kwite kura ukethia andu maito ni mesi thina wa account ya Kitui wecha unigo nondo ithini tukwata mbesa kila mwaka na bayende mbesa itwe kaani si atongwa county treasury national treasury ilobi mbesa ile tu nengwe ta county ya Kitui 12 billion si tumeka Kitui ikathala mbesa itongawa
kwa kindu kile taili kwitha twikulania ni zoi assembly ya Kitui na andu amwe maonena muno makiuma ngaheshimiwa maithi ya mezo na wa MCA ni mo pe mundu taisoma makana MCA the project we implement ya ndetha na kit pe mundu taisoma makana MCA the kit kana ndeke nandu yes no wiwe mundu aikuya mheshimiwa majority wikile mwana ngo mbesa ningaba na kibutha wesi itondo bikasia yu mundu yuzi sio kethia mundu tio kwenda mboya lakini nundu mutabani wakitha saizu ndeba kupi tweka kuendewa na maondo mako kubi andu mataisoma na uya wa MCA ni mwao kabisa mataka amana okay haya you ndio sine zungi akiba na ni nundu wakwithwa pe umwe wetwa Grace wasia chalo mumo ekana na pride wina mutula ukaimutu ikiona kindu chambe Grace wetitwe sitwese muno Grace ki kamba ni mumo ko unetha mumo ena pride wenwe wilelanene nundu wakwithwa twitite sitwa yimwe governor kana senators mayika development yes because senators we are warning kusisia oversight ya counties we are witu ithie na itu nituka katika public participation katika issue ya mabalabala na katika development you usu ethani watu limani no tonya kuweta akethate mundu wa useleke no nena ukweli kana mawela tetethesie tulimani ni maingi muno lakini ondu wewe mheshimiwa yasia kila mundu ni entitled kwa opinion yake usu ni wasia wake na indi kindu kingwenda ukutapia ona Yesu ono mundi pia ndo mamuleile na ni mwana wa Ngai ti mwana wa mundu yuko unetha ni o mundu peo mundu utakambiti kila ona nekata ona ngamutwa ya chau kwake aminie kwasia we ona wekata baicha ko no sio ndweza kwenda na ndu onthe na ndu menwa ni onthe wasume kwasia ngania ni muthukumi no longe ni watu longe ni chau be muteti wa NND na be muthukumi usino wonio wake na nengi tukwitikila mawonio asu ma NND no ndu akwithwa everybody is entitled to their own opinion lakini at the end of the day yes. Asungu maasiana no kibindwa the majority will have their way and the minority will have their say yes. Naziata kigamba uyaziati ala ingi ni mumo kwithiwa na twaziarende ele ala aingi ni mumo kwithiwa ni mumo makakua ekindu kiu na ala nini makethiwa na wasia wo ni wa translation wasia wo ukewika muma ketha vo lakini makewika ndio vitu thana ala ingi na ala nini ona mbungene tiwo aya twambotiana na kiwa ini NND neongo cia kakwenyu andu masi mutu tamirite kilungu nengo kakwenu ndu ni wa mukonete cia kene akana SMS ko imbinge muno indi kana mbocio kababeke nututa na amina ni tunene ulo ngava na wa kamba futu amina tweke atik indi ve magava na meba makwitikira cha president na ikule yakwa yoke to vano nikenda itulike national nende tutulikite national tumite county twendete national magavana asu elima yitu magwite kivela cha president na ukambani twena tongo yangi tuna mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka no kuti kivela cha president twinangi aingi onola twele kwitha nake ba Dr. Javeth Kaloyo no tangaze tete kivela cha president ne mwedize laingi nangi aingi makwite kivela cha president mheshimiwa Mbagi atongo yasu makwite kivela keu ni mayumbani tenesa na mena ivuso ya kuzose mwanyosu oti wa president Uhuru Kenyatta Rastas pe tofauti ya kwenda na kunewa I mean akwa presidency tiwe MCA o yumundu kwite kipela cha president wale taida wese no kwetia nondo wasi batiele 359 days na yalo yangi oleka 58 ndola utona ayite kivela cha presidency ndakete kivela cha presidency na nenda kuota byo pe sindu imwe takamba yu twilite kwi disassuate na jo andu kebetana na mathau kipela cha president ni cha ndinima na nenda kuota bya governor Mutua ndi problem na governor Mutua na ndina wona professor Kibotha na ndina wona mutumia wala tu Israeli kwa mani aba usiwa na no presidential candidate lakini kuunga mationdo ona kwa Rastas no unga okay there we are in that list kuunga mati problem kuunga mati lakini thena ni we mundu aunga mete apete
kana ungamite utwike no ungamite tu akukuone kuungama president ti kuungama nziane twinene ya mundu kuungama kibila cho rais tamana ongea zi ati kuungama elo lini ti kuungama elo lini twinene ya mundu aungame na so waungama no bita no kuni wakura we kuni wakura no kuma yani ya tuizuenda kwanza utalete kura siaku ukona sieba nundo oyu asisia oyu Kenya no anaenda kuota bia Kenya oyu siasa sia presidency nisiebangite level ila mutua governor Kibutha Dr. Jeff Mothauka ni level tofauti na ila no asisia news ino sieba Mutongo TV twailie bana majority na amya pae to bisa siandu ana na amya hapa huyu anyi ndina amuravya niwe then wa story yetu ya kombea siasa niwe ba na amya buyu pe president yepo na nyi ndina amya niwe ba ndio nake no mwezi nitogete hapo twambo mina gekiru cho kamba yu kuwazio kamba wendo to yasu mayani ya twisu ukamba wito kwa wa na ndo alameta si yake bela naye I mean tuyamba kutweka mbaye nini beto tena kura tuna candidates manata ana tuna candidates sana ukamba na kura zitu na 1 point weongeto wa Dr. Mwikali so uongelozo ni wakatano kwa kintu kila kitha aba ukamba ono ni andu mena interest sio na kamba maiki etio kuna kura ya kutwikulika serikali okay haya ndo amina gyo chwa kambero kita kwa national mheshimiwa tuko vu ekulesu ne kulete mheshimiwa baki ni asanti ni ase kindu chambe nadhani wendu kisia Dr. Akibisho Ndambuki yes wa kanisa ABC na niwe ndi chairperson wa NCCK umundi kundu kwita wa Kibwezi West kanisa ni wanena kindu kya maana muno ani wendu kisia asia ukamba twekiwe ata no akamba niki twende na kusia isia sindu siendete kila chatuma kituma tatakwatana ni chao twae mau kwatana oyu nundu no batiele oibinda ya ibinda yo bandu yotu yutukale akwitha tina ngwatanio tisia isia tiko no bande na utongo iwo kile binda now you governor wakwa governor Kibutha Kibwana ni waise no keche kibela cho sumbe na ene ndi makamwa indi be binda unakomanie na atumia na atumia ila maneka ile manamu ye yomuke kalanthi na asu angime kwenda undume otua ni wetikila gavana Kibwana netikila anasi ai yu ila to kwikalanthi ithionthe alati kwenda na tuoka twasia tuendangania no seo ko nine we I embrace ngwatanio etikwatane ndane kwasia ni lazima ninye aye anaisi you ningu support kwatana you governor Mutua warata usisia onake no nukwenda okibela na kila mundu ni entitled na kila mundu no atwike okindu lakini warata usisia level ila Kalonzo ubikite kubikia yu ugo wago you know la pengine we level ingi utanamba umanya lakini Kalonzo no ndie level ingi nundu warata usisia you katika atongo yasu ananda bya meba Kalonzo ndi katika asu mebo na uni wono chu you atumia ni mande na kukamba kwishila leadership ya Bishop Ndambuki kwishila atongo imakamba kina asa mumbi akina ali mwanzi na ndongo ile ingi atumia alatwasia atumia mathome ni methi twe mande na kina na business people like na Chris Musau na professionals nundu ni nzibe kindu kiende na ituka kwithwa na bandu bayo kalanda covid no yeteto thina nundu issue ya kukomana ukeza kwithia andu na andu asu akwa atumia asu no menda une wa time wese kwithia mayu likanundu AGO na ikindu kicha covid yuko unity kwasia hivi ndani ni thuku no actually ona hata usisia katika ila African court ni mainaiti kandi batonyeka usakuani wamba utwaigwa but then ndio natabatonyeka nundu akwithiwa wazia Uganda ni ruling izu na yobo ni manandie na metha na election Tanzania okyo covid ni manandie metha na election Zambia as we speak election yende ko ndio na beke ndogeza kungama kuba akitu presidential candidate isu yokamba na mheshimiwa Mbageni wazia only 1.5 maybe registers. Let me tell you population wise akamba tuembewa milioni 5
na kindu kila ndonya kwasya kitonya ututwambe ni viete kaumila tukaitu ka register ndio alama register yani from 18 years and above from nyake 18 kwambata na nienda ukutabia akamba alame kwale akamba alame kundukula kungi akamba alame ilobi akamba alame yani tuke register tulia kwiza twina kula wakubi ngilinya and above milioni milioninya beg your pardon milioninya na milioni isu sinya ni usukuma mundu itokeza kwithia basa muno na niona actually uwaona kulingana nakwa na nini sini woni wandu ingi Kalonzo chance kila wina round ino kiulu muno pio na barawaza no tukite obau ko une ngolia governor okibwana governor Mutua na usungi Dr. Kaloyo na usungi wa mwita Dr. Mwikali maswani omuno pate mundu no mabata mate usurusho mako kwanda yosi onthe na kwanda ya inya witu mukamba nethe witu mukamba moke omeka lendi masi okay right no dozi ona muthama ondi makule ndu muthama thina wake munene ni indi andu mayemete register niki nundu muthama nake ilo no bikia bandu no kuza kwesilia one ya kai uwa gokindu kiendete na I can tell you for free ila tubikia bandu weze kwithia Kalonzo ni wethwa ya ururu ni ngono ndu baendete azuo the mukuiga maende nasia nitu kwenda wete andu angi aheni gokwitu onthe ukona mabinduka already ndu noni andu amwe makiambu ma central mayasia by the way yuba atu nai ni to uma twenda usobya cia masito nikana twindika katika bargaining te ona ba ukamba ekangu tapye kamige dhala mbuleki haya kamige dhala mbuleki mheshimiwa Mbaki nienda tuke vau kwa national yu tuende tutulezete kivila cha president mithenya nesi undu etiele no ndu nenya wa mithenya no monde ni ulwa mithenya le etiele ya ko UNYUVANI na undu tongo imende na kuivanga kiwoni si mheshimiwa ni ndeni wa ripoti itu ya kuombea siasa ni muvya muno Benjamin Mwaka hondo wa ripoti yesu pena tongo ikauta Raila Odinga, Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Musalia Mudavadi me asuana na mwazizi we ya Mheshimiwa Usumbia twese national na twese maundu maendete na ando maende na kuivanga tuyambia na Mheshimiwa Mbaki wasisi wala kuzuzeana ulo kuona atonya kuzuzeana ya president huu aende to thiomo Rastas weekend kebithete kila mundu ni wene siasa cia Kenya ndu sili ani asia oka alame kuita hoka ni Stephen Kalonzo amusioka pe Musalia Mudavadi Wetangula Gideon Moi asu na manandi ya mako na president na Raila Odinga pia na Raila naibo na mako manabaya president anamea kulingana na we mwene yu meona mabak Raila Odinga ini naenda kutabia Rastas na majority leader niwesekana uno kweli kuma 2007 mukamba kuniye Raila kura 2013 mukamba kuniye Raila kura 2017 mukamba akuniye Raila kura miaka yesu yonthe 15 tekuna kura tikunia Raila timu mukamba tekunia Raila kura tuatiyete waipalida Kalonzo amusioka nondo the running mate wake na twakuna naenda kuonengelekana nzio 2013 ila twakunie twabaloka ithu mugamba athelelo aba 2007 at least Kalonzo ni watuikia vice president lakini bado Raila atuika prime minister katika serikali hizo ya coalition msumukata woka 2017 twaka twatia Raila yengi ila Raila ona abangiye kanano kuthi kweka handshake yake aendi handshake ne weka atia Kalonzo na nicho kitumio kuona oyuto nena wathi Nyanza president anaendi ana launch projects ya billions of money mbesa ile tweba koti akamba tweba koti Erastus pa ukamba pe project itatu peke yake si a national government for the last 15 years wezi naweza kila mwaka pedha na budget kila mwaka we budget ya national government lakini oyumu ukamba atedha gwani kendo kita wa CDF peke yake project ya wake ni ngumu no
ni ebinda I think Kibaki. Na Kibaki ya. Yeah. Project ya Konza City ni ebinda Kibaki. Project ile ya Kibwezi Kibwezi Road. Kitui. Tumwingi. Ni ebinda Kibaki. Basically akamba yu nundu agwetha ithu tu kuna akura na euphoria na kusemba ni na Wiper na kusemba ni na chama. Tete kwendo manna yoi ulobwa ato kusinda kibela no. Toiko na kura nai. Nyine make it a personal decision ya kutabia mukamba kweli. Yete kuna kura ya mundu kukone wabete. Ona majority leader ni wene nesa kindu kiyo nukili na mukamba yoyote we metho na we kiliko kisio. O yini wene nesa kana kibela kino kiendete na William Ruto. Niki ngwaziu. O yu William Ruto ena support ya Rift Valley 100%. William Ruto nugita kania Central. Na ndikuona peundu pe soso moyaka withie ni matunga 100% or even 30%. Pala vera ila. Mwekuyu ndekunea na ndika bandu. Mwekuyu ndaka kunea Raila Odinga kura. Ona moyo ni moone na makazi ya mundu kutaba nitakutangulwe Saudi Arabia. Umeona na mayasi. Na ndio na kindu kingi chi change. No sine mundu ina command ya block ile sina kura mbinge muno. Ithi tikwetonga ngani aba no kamba. Tukwetonga ngani aba ukamba. Tuyaze Kalonzo ni witu. Na ni witu. I respect him kabisa. Lakini nda ungamete like kuungama kui problem. Thina ni au ungamete unuko beta. Na ungamete kura sia Kalonzo si ba ukamba na bangi ba. Majority leader I would wish you tell me. No ila party leader wenu na umia baadhi Mombasa. Ana ndio changa amwe. Hadi azisio ala kamba meobubu aidhi achomba ni wakambo ala mebu. Achazi ono ukaungama na Wiper. I mean Wiper. Atumiano na nye with all due respect. Yes. Akamba medina monono ndo akichama ki. Na medina ni chao. Ni kwitha tuka tuyate. Tuyuka tuyate ya Kalonzo nesa. Tuithi tuiko na kula. Na Kalonzo matukwazi onde atya kinduni. Tumuhati yau undu kuona oyu. Oyu andu meatia Kalonzo maatia Kalonzo. Indi Kalonzo ndeza hithi nini neno. Katika this ballot. I suspect kana tita pe mwana wake. Nundu meki iwe mubuko ni president. Na president ni muini uhozie ma MP make MPs monde. Uhozie atuonga saidi yake. Nuhozie ma Raila atuonga saidi yake. Mamu Davadi atuonga saidi yake. Na kieleweke saidi yake. Wazisia deputy president na ake na command ya ma MP around 150. Na momengalia yake. You elati kwazi ono kubeta hii. Representation ya Wiper. Northeastern no. Representation ya Nyanza no. I mean no mpaka bedhe bena na nicho kitu miwoni Jubilee. Let me give you a very good example. Mimi ndio kila point hiyo. Tukabana kwa mheshimiwa Chalo. Yeah, from President Uhuru Kenyatta na Ruto ma join maumia TNA URP na URP ma join Mazobia National Party. Jubilee wa Jubilee National Party dhipina mono. Nicho kitu miwonie po kanasa. You can imagine anasa zuyo ndezi Musalia, Raila, Kalonzo, Wetangula, Isaac Ruto. Azumonde maendie mekalande mazi no mpaka tiungane. Siama isio ndino tribal. Sio ndezi ya komani sio ndezi ya kalande sia unite. Tribal parties. Si bandu ibiamo. Siama isio ndezi yonga news ya wana na Jubilee na bado Jubilee yakata. Aya bita. History repeats itself. Aya. UDA. UDA is a national party coming up. Na UDA nicho kitu kuona representation ya UDA anaenda kutabia ukambono we na UDA than anywhere else. Unaoni elected members ma county assembly. Elected mundu mukunie kura. Matana akuno ne mundu mathi mpaka kuwa na deputy president. 15 of them. Na MC 15 magitui. I'm telling you no you to nena. Methi kwitha meingi muno pio.
ila kutuka kocho yani kamika betegelie kamika ni kote so kuomeana ko no ni mekuka no magwa kami ni ngumekuka you have no choice bukwa kuthi kwa Ruto ni nokete bena matongolo kauta bau kidogo ni muvyamo no mheshimiwa akisango baki nondo akweleza kiu no kwigwa azene mungu ne moleza kamine yoka ukamine kwanda kalisa nondo wa ni kamiki kamba yuka kuwa ni kami for example ukoa ndo bigezi vitali witi wanziani that is number 1 ikiro cha mukamba number 2 ona wewe mheshimiwa mbaki undu no nena no da munyenye kauke kanzuke ndu enda abae kwigwa no tana tutabia no tutabia no gete no ko tutabia akethe munyenye kauke kanzuki ndauma bau na nda undu wika na nundu akwithwa wia mukamba bende to wetana ndio ndo mwera nundu ne wainda cha no ndo monitor wese kamba mbaki no ronyo ndethe nundu ni nake wainda cha bandu kinyunga unyunga muigonde yuko wenu wese we bala wilikile ndauma nundu be unduma ukatabika kiloite that is number 1 number 2 ni wese kwina thina na kwina challenges ona cha mbesa ona andu ala me kwika na yu netha challenge cha mbesa ikiulika nginya kula ku ya tongoi what about mwene ndula kawaida na ilo nonio candidate usu wake okaba amasaku atho wa musakwa umwa mbemba nengili 30 tie ingi batwanya kwiko ilandu mekuthiba ya nyumbani ni mekumila na kindu na matiasia ikaba uyu ununenga kina now candidate isu waweta inya party leader wakwa Dr. Kalonzo Musyoka endini na tiasia kana 2007 Kalonzo nda support isa Kalonzo aendete independent ayongamite ewe kata wa namba 3 iyo kana namba 3 na immediately nundu wakaula weza kwithwa uende Kalonzo nundu ni mundu wa mugo aza bandu baka uende nyeni na umana ningu support kibaki ni uchipa support by thiwe na elite of coalition government na during coalition government isu na no sio nundu ni mheshimiwa mbaki ni wesi kana ibinda ya thwake yoki ibinda ya Kalonzo na Kibaki ibinda ya pa konza city yoki ibinda ya Kalonzo na Kibaki ibinda ya lelo usio no weta wa kuma Kibwezi kitui woki ibinda ya Kibaki na you thwake ni the biggest project ngaliko ni akiwu almost in Africa na konza city ile ni uthela na ni kwa cia utongo yumuseo ulikile ngaliko ni ya Kalonzo na Kibaki invaru wakulia anybody Kenya history na will history no waze kizungu history ka to judge harshly yo 2030 vision 2030 ile try you need to believe that we know ni Kalonzo na Kibaki na Raila bado eo prime minister you kayukula kwa asia you nitu kwenda kubwa tongo imaitu kiholela na mundu uma bandu na ebindondo yabika ndubituka na tuya there is time for everything baby nda yakubanda baby nda yakuketha baby nda ya tulike coalition ya Raila baby nda ya tulike na Kibaki na baby nda yinge yukite tayene ya 20 because nitwezekala kina happen ye saa umwabita iyo neso lakini oni nobody knows tukita ku project oni tuketha uwan utonda kuza uidiata because ngaini wabanga mibango ya andu okay yuka kulia mundu katika international community ukathiba IMF ukakulia kana ka standard 2 kana 3 Kenya who is the most corrupt person in Kenya you songia no dutinye nikita ukulia you wiwe kulia so ya songiwa you ya wa musemba weka ona niwe wimao now pe itawo yitawa mile itawa mile enda ja 10,000 meters pe andu maenda makambisio maiba embe me obaitina lakini ngengelele ni za ukunwa wiwe ndili ukona mundu au milata mundu itawa yego ukona osa that thing you pa tinatongo imaitu mezi maili ko wangabe amazembete muno ndio mozembete muno no yini wambie unoa nundu wakwithwa ambie unoa ela wonie Moses kuria uyaze mheshimiwa Ruto azembete muno you ni wezi dikamindie ndao kaweta muno nundu nuko nengena no wedu no tio waye ni wezi na nundu wakwithwa ni wezi undu weta mundu akona tafuta toendete ni ungu asia hii Moses kuria Martha Karua na Mwangi Kiunjuri ni maambie kwa asia na imana yeki yangu asia yelo right ni maumishia isu aya peange mokie mabika bae maasia by the way undu kindu kikiendete nikitonya thakina challenge Mount Kenya ni very special in terms of ukuni wa kula notagwa ni party leader wake is it 1997 yes ni waungamie na mamu tuye zitwa masaa ya indi ikakutabie okilile mulutu
so ni mesi kuithia, but at the end of the day ni mesi be mundu umwe na umile kuwe asia andu ala meku mwa maundu kunia kula tika mwenu cha yuko andabie utongo iwa kwenda kuthreaten andu kana mwa makwikali tukekali na mwenu. That is in fact mundu zile than uneni wa Oscar Sudi no umile in media asia andwa makeka na nitwizikira cha happen year 2008 2007 post violence problem post election violence yes. And ituzibala ende ye muno na tikwenda ulili kana kindu kindu kithuku muno kindu kila tikwenda ni mugo kindu la tikwenda ndi na peaceful elections ya presidential now yes. President Uhuru wa Kenyatta ilo na ibandu manathika ni kwa Mudavadi ni waendie Asia tafadhalini hii nchi hiko na kabila 42 na wauliza kutoka independence itakuwa ni Mkikuyu na Mkalenjini peke yake, kwani mama wengine hamzai na usini musumbi wa andhi unuko asya kanai andu manewe nafasi kulingana na undu bagwana nundu moini wazumbikie bidayana na umete galiko at the end of the day onatwazia ukabila nuthele ekangutathie onozi unuko asya hao ni watu watano wa kabila Mukamba Mbaluya nini na wewe saizi unuko asya Kitui akomende na Mukamba Mukabila ana Central akomende na Kikuyu Mukabila. So you cannot say we kila ndu ange mekwika nikisio na nikithuku na kila ngwika nicho kisio lakini at the end of the day no kwazia nina kabila ya kwa itina wakwa kuutweke kuibitha ngalikone ya kwazia wengine ni wa kabila mimi sio mkabila peke yangu wale wengine ndio wa kabila you know let me tell you yes. Pe undu tro nyaku nena ubungu mwingi muno no kola mwingi muno ukoneka tatago lakini you at the moment ki wanzani weka ila woni yetu ambisia kitu cha wiper kwazia tuna command center etu wangu kiyeyu in fact ribaza muno na ulote kwatia kindu umia kwa mbu wano tizika naweze kwa mbu niba umiandu niba umiandu kwa mbu niba kuya yumba kuni muondokie yumbi tuondokie yumbaki ulokwaza Kalonzo pengine ni withir in fact Kalonzo kindu kulote ndani thoko na Kalonzo position ilo wosi yeju yu Kalonzo ndeithwa emundu wa kwasia nina kwathukia and I can assure you mheshimiwa mbaki Kalonzo round no chula Kalonzo nezi Kalonzo ni reformed na no kunzie ila tunaiba katika command nuna kunzie moko akunzu Asia yu kitaumana nitakuwa pale mbele ndaye swadha na ebinda yingi kutha na command that is the seriousness Erastus yo gwenda kutaka wena mina mbaki twa minukile point tafadhali ayi point yingi to ndio ni muomete kidogo ni ngo Asia hivi you command center ila iniuka nandu professionals I can tell you ila Raila Mudavadi na mundu wetangula ulongi ni Gideon Moi Oka One Kenya Alliance ni mande na imana is like minded people na maana asia nundu Raila twayona kenasa na imana umie nasa na yu Uhuru nunu kwasia kwata na imusovia na governor waku in record also kwasia aumea kwata na itimande mutongo ulamusio she's on record na no mutongo of course no nyatweti kilo she's on record kwasia kwata na inu kana mwa mo kwata na pandu ba Kenya no kakwata ni mundu wa uthosia itheka mundu wa uthosia sindu ndino ikira ku auction yo nienda kwa asia nienda kwa asia katika atongo ameana wanataka usisia na mwanagoni bana na nundu wetazindia Raila 2007 wangamie na akambara mukunia kula 2013 twa mukunia kula 2007 agambe ngi mukunia Kalonzo twa mukunia kula yuko tesa mukunia ingi eba yu Kalonzo ilo no bita baembe ona mama twike I can tell you na mutula ni wakili muhimu no pe kindu kitwa memorandum of understanding yekiwe ni Raila na Kalonzo in the presence of renowned lawyer with Professor Makau Mutua na governor Professor Kivutha Kibwana. It is black and white and momesi ni ba twikite kana Raila Kalonzo I support ya Raila 2017 in 2022 na nito kutumiunonie Kalonzo aungamana asia round hii na support Raila ngeza ni mundu mutumanu mundu and it means business kabange no kasie kulu mundu ni waki kuni wangu asia na ngwenda kuashua kamba kana mwana witu Kalonzo round hino hakuna kurudi nyuma my friend hakuna kurudi nyuma pate kurudi nyuma mheshimiwa Bage Erastus noise netipa tokana siasa ndo you know tiwe tete emotional noise mheshimiwa akwenda nazongea zindula na mukoni zindula na baanda na react lakini no ana na zindu bingi sia most no sijui nini command center indi Erastus
oito nene aba no kunena ajazi governor kwa no na meye ma kwatana nimeokuwa na kami no na marafisi aizuma thiko ni mama mheshimiwa Kalembe na me kwatana ni kana mapsinda na mundu weba mundu umwe tu na no kuombea yengi icio kayasia kana Kalonzo amusioka aendete yu 11 ni no ngi UTO lanisi thank you Raila nake ni endorsed already aendete chauni aendete 11 nye ndi mwe nenganya wesinda but you are Kenya not as a president yola ukete no you ne mundu labda ukiezo nundo you it's very clear ano no mazi Ruto this Ruto that ene ngotabia andu maki twi malikete UDA matete UDA andu mayata for example nenda kutabia palanye nikuna yakura andu mayata ni malikete UDA moene oyu azia registration ya chama cha UDA Kitui County ni alami namba nene monopyo within a very short time and wala malikete UDA ni supporters mau and I was worried ni nazingi wa mwono speaker witu Ndoto ayasia ai UDA President William Ruto nde supporter na omwe Kitui MCA Kitui yes ina kalanzi ya speaker ne the speaker tiono ukunene data ya sindu tekete opinion poll yo chama cha UDA kiai katika 2017 general elections unaona na kindu kila kwenda kwika ni kupingu ya ndo nafasi ya kusakuwa siapa okay umbelewa na tulikete UDA ile tulikete UDA tukite na Wiper no indi peke ndo kimotele ya kuona kamba next general election ungameta okamba ukethe awizindana na UDA ile ungameta na Wiper okay ungamana UDA ile awizi opponent wako ni wa Wiper Wiper opponent wako ni wa UDA very clear mheshimiwa nike natumine vuyu atumine point yesu andu ingine mana akulilie na utakulitie kau peke no kwenda react mweshi no kunena majority ya chasi ya peka indo maybe tunasamithiswe kwa tipo no kitenenge nenda kukulia ati restas majority leader wa Kitui minority leader majority whip wa Makueni na Masaku my speakers mama ndiye mwana president just the other day before president yoke ku ukamba 11 mone manandiye kuku yongola siyaye inyo mwatieta mapumuzi mwethi kuku wethe pekendo monengwe so akwenete kwenda kwekana na pettiness ithia mwathi mwana deputy president mwai mwana president of the Republic of Kenya na hito ona deputy wake wewe ona deputy wake uitwika we watu hao ni chao nawe wendie wona u president yungesanga mwana maendie mwana president mama edieta mapumo Kitui kana Makueni akweno mpaka andu maelewekana this is a public office ni deputy president wa Republic of Kenya elected ai katika ballot na niki utongo wake tu utongo ni speaker na majority leader akina Tangawizi na minority leader Nganga eta watu wa MCA wa Miambani maana wakile na mabudhi zianda mpaka yenye kwa manini wa president you see is an opinion yo ni pai problem kila kiebo ni kanai speaker assembly yake the elected members 40 na reality ni kana yuyu 20 ni aligned kwa UDA out of 15 yes kwa u egete kwitha ndeo kwa dikela kiende lakini timu tumia wiru na tuimo na ngeta ndaye mtekele ni kiachalo mumo bonde no munengo mwanya atubisiti ndio akweli wa one twaile kwikia tukutofautisha official visit na political visit ila tunaendete kwa president Kenyatta tunaendete kwa mwaliko wako ukaunena ni asindu cia development sio kamba mo ila maendie kwa deputy president maendie on a political visit that is the difference let naendie state house ithi tunainywea chai na twaya sandwich na twaondoka na twaondoka na president o kathwake na oka konza na nene ilo na nenie ukwa it is not a secret that ila andu mathi baya Karen
nitwite ingi no ndwa kwithwa no munyanya wana twikatika kindu kini wizi to mala no no tuwe kwengewa na nethabe ona kaluki kanzuki ni wizi no tu neno ana wono kamedia kamedia kaluki kanzuki no amini kweli usemwe mutumia osu makunia ona no ni mpesa cia Kenya ibindwa not yume bale na gwana yetu ndungi my friend tuya wakuku niko metho na mundu la wina kuku niwe ne what is happening my friend kunda mboga yone political na ile political yute official bitikili na mbosemba babe mwene ndi no discussion ezu twako no 1 tukamina one kwa jana twende Monday Kalonzo ni politician not a leader UDA tosha uswe twayena kumutoa mbaki ni uchene muno otakwa mutomo ni cia Ruto kimumutoa uno nake asia jekonaya weti asia Kalonzo ai munini wa Musumbi na vai project wayete ukamba Kalonzo ndena nzia onaimwe usioka president nondo Kenyans ni Messi ni watermelon ni woni waku woni usiwa dhipa Meja Kalingo erasa skuli ya muse mutumia usu MCA wena dinamena kindi kiwani kabandi nama yenye ngono ni chao Kuswe na ngono aye ndina kuelewa tafadhali idhani kuka yengi kithuku ngithe cia tongwe asu na wemea maikane na ngilo no thukumete muno andu magitwi twisawa bala utavikite no vanini nondo kitwi ni nene muno baki ni mutongoi na ndakengana usetwa Raymond Salim Patrick Moli asia governor ula ukite masaku etwa engineer Maliti mutongoi ula wingoni siandu woni wake Peter esitrezinge mbe ni umo muno asitwa Facebook metha momite Peter ayasa UDA tosha Jackson Ndosi baki no twisi ngite ko mavala yosetwe usuni tichone ni wa mukamba ndazi yao alafu baki ni utavya Ruto niwe ukethwa opposition leader waku oyu game ya usumbe wa Kenya no ila twisi ona kumbaki no wese chalo mumo tavya mutumia alisa kami nukenoka Jackson Ndosi aya ono nake asia thina wa ukamba ni kutongoi wani mavu na interest sio mo ene tell those leaders we as Kambas we lack dignity and it's upon them to uphold our dignity as a community wenye wanaenda kwa Ruto Karen ni kujaza tumbo tuna hakuna kitu ingine kwanza huyo mbaki ni tumbo tu inamsumbua sio kitu kingine tutaheshimiwa lini kama Wakamba tukiongozwa na tumbo kama baki ni Kevo Devi motumani maingi muno Kalonzo ndachona na ndakachona nitawa etute Peter ni muvya muno etute Peter motumani maingi vete ange mwaka maisemba governor masaku ni wavinya makueni governor ni Mutula Kalonzo okay aya naende kanisa wamewamuthia Eric waka muya director bena simu ziana nendoza simu itatu nisoma otomani mamuthia na njosa simu nikenda tumino kile kilungu erasa siasa nindi cia mesia moyo baki manya kana Raila etha na andu indi ndabita aya kana simu nengeri simu ziana ta itatu tu ikenda tumino kilungu niza gotukie aya keyo mboze elo Mutongo TV hello Mutongo TV Hello. Yetu nena na uguma ba Uko na mmoja ni kuna uguma ilobi. Karibu sana ba Mutongo. Mutongo bini ndao na Mutongo yuzo akipimba mbage. No kwewa. Moya Afrika mugamba kawaida nondo Mwana mwenye na dre meza mwana mwenye. Wabiki tumo meajara ila wabiki tuwali meyaruto. Na kitwiki ya tongo imate ne kuma speaker wa mbe Kenya kuma chief justice wa mbe Kenya kima kitu imano acho Kenya yende kugamba tuende yani ni aba haya no agwewa haya nengongi tutele letu mine hello Mutongo TV hello Mutongo tunena na ukuma ba na dakai yongalanga wasia ni adereva Chalo ni MC wa kwa mheshimiwa. Okay.
tumwendete muno na wende muthukumi museo ikila kivoyi ndaukulia mheshimiwa twini tumwe tuseo na ngawa ya chama iketita tuenda muno ndu chama kiiteza ciandu chama kila kitika mali mwene o mutongo ine meko take nundu wenu utethete thina bata nake napo kone chama kiva toile tomunenga kula tulimani kila kimoke na waiba haya kila kingi yes atongo yao ndema na mneta wa BBI ugo wone manake nga keza na mathina maingi na ni manatu yani kiseo abaga te mwena ni mbuku ni ota ile tekelana nake ni muvya muno Asante muvya aya tutoze simu ya mudia hello Mutongoi hello hello Mutongoi TV hello Mutongoi twinena na ukuma va nana za kwa mudama kwa mala ya endea hello endea to wewa aye nana Joseph kwa mudama kwa mala sawa Joshua endea eko yipikisa TV ni director Lois kata huyo tumalize ama tuchukue wa mwisho sawa hello Mutongoi TV hello twinena nao unena na pida mwenze kumakabone kipika wanje nenda ngeze mnojia wedo ambage mbage naketheka no bimonya nena nake nda unengewe no gwe wendea ni pida mwenze kumakabone uoni kinene nene thukiye kinene ndabie mwa do nenda mwa ni mubya muno kwile wewe lakini nenda mwa do ni mwa leo lazima na kutikela bantu bazio mwa tabadali mwa asante nitukweko haya ni muvya muno watu mwanya nake director tumine busimo ni dia na director to madam Lois yambia no ya mwisho hello Mutongoi TV hello ni tunena na ukuma ba inana na ombuya ke ngondu kuma makuweni hello endea ni to kwewa ndia sia kivila kecho wepacha national kina vina mwingi mundu atongo yani matukenga sana vitu asiwekete koti yo akitwi nutona kwinde tutavya ulokwe uone utavya ulwa Kalonzo nundu tazisiosa kuanua 2018 Kalonzo no akanifiusiwe ni mundu wetawakivuta kibwana patala ya utawei papa makuwene mata muungano tumwene nyeni wa makuwene na 2013 Kalonzo no walunganilie na Kaloki twene metho kwa metho na ako diffuse waingilula kivuta kibwana nikana oko kwaje kawena speaker weta wangelu na assembly county assembly la ya ipo bindani ni twene ko yundu twene Kalonzo ena Laila na media ni atutavije kitumika la kituma 2007 2013 2018 nitumene Kalonzo na Laila ni mama vita na kivila kiyoswa kwa unondo nitumene Laila na Kalonzo matina kivila Kenya izita tatie ndio tutende atene nondo tuisi ojina tekwa la wane serikali na siasa ya Kenya aya minukelele kwa tatoa sisi oyuyu kiwango cha Laila undu wakengia kamba na amba ile ingia vikanani na hata sisi ya mundu wetu wa minguna undu waendie na undu baendeye na haikwa
sisi round ni tuende kana ofisi wangu former prime minister Raila nuna atengeiwe mbesa mwene ndi au menye ni umwe na avienge Kalonzo avio parapandu inge mavyo kusana na Ruto kwa ulaundi yetu ya ambaye tekela kindu kigwetwa Kalonzo atumeje tumwene na meko. Okay, mtu akwelewa Aya kuma pau kuende ya ingi itasio kapa ande pando mabe tukanganga MC au ambone ono kwacha tina iteneta mundu weta wa Mutula na Manzo umwende seneta anolonge ngapa Mutula nde maendeleo wiko ona mwanga tuo mwezo badi mwe haya mekitelani cho senator Mutula haya mekitelani cho senator na keka loki ila wabukusiwe chamani cha weipa nuna abuko miembewa kibuta kibwana na Mutula meche amani cha weipa wende yani tene akwa KMTC KMTC tao neka nokamba kuma getui machako sina makuene oyuma chako sina makuene na KMTC tano kibuta kibwana tobi mulachi wake umuna nengaba nena pesa akengeta Kalonzo akaetwa na muungano ona chama cha weipa tona road masika hata tanga wanula Kalonzo kwa weipa itwana ka mwene takara to tukenga ni tumwene road masika tu mwene kila wabao kiwe kibuta kibwana oza fiti waba ni muvyamu no mundu wetu tuwepesa Kaloki ni bwana Meko ambiyite KMTC kwa Mutula. Okay. Naende ni muvyamu nondo wa woni wa mwene ndosu na maundu maingi muno makweleza naende ni mwamwiuga naende bitikile tuminukelelei na ngosoma otomani wibano unwe edwa jamaa wetu akaswa ni wakitwi kedia mbaki muno ni muna wakwa indi oke waipa na we mukuli ati kwa Ruto share mukamba ni chau kana ni kusupport Ruto na ishie hapo we need a party in campaign to negotiate with Ruto. Aya we react ke una kila munene wa mwene ndi 2 minute mheshimiwa mbaki nyene enda kwa asia unene yosuye mwingi na kitui issue ya siama. Yes. Issue ya siama nyasia ni clear. Ando medha na chance kesio. Nitipwani ite muno katika chama kimwe. Na kango tabia. Yes. Chama kita na national outlook. Chama ote okisisi chaki tachan check tacha Kenya. Kiba ndo kikaaro bya tambai. Nundu tu ya nini? Na nenda kuota bya Erastus na majority leader ni ngozi ona tukakwata na akamba makueni masaku na kitui na tuchoza kura itu on the pew tuisa kuwa president ya. Yes, that is clear. Na payo ndo tito no zinda kivela ki nundu wa support ya akamba memo mundu lawe izo zinda kivela ki aketha na support ya ambayo tofauti na nenda ukutabyo nundu nengwa na kendo kiyo no kiukete kiilia neta designed weza kwitha nepa course wa repeat election runoff nondo nweze kana uloku sinda kibela kicha presidency katiba kaasia no mpaka akwate 50 plus 1 Raila aungama Ruto aungame Musalia asia no kuungama kwanza ndo make mwe maungama. Yes. Nituutia kila mundu yetu aya Kalonzo nake aungame kila mundu akoza kura na bayo maybe we kwata 50 plus 1 na mundu lo thenge 50 plus 1 yesu no DP no Ruto. Aya songia mwana ozo kwa Ruto mukambete thekara kwanda tike kwa Ruto. Yes. In national party UDA UDA yuka kwethia ina representation katika national level ya even ministers not kwa CS tia kwa PSs akwa county ya Kitui ndi minister. I mean forget about county ukamba witu ulo weta wata CS katika national government ni Monica Juma na agenda ina ake Monica Juma atoitwenza numutwae akamba maike kwenda kuosa mwetu manenganie. Okay.
kwa ukitui county Machakos county Makueni county itwe tui katika national government completely yani andola maitumia katika national government nano uko na CAS ni CS na izu ni madharau maingi mono byo tukonete kure ila tukonete anaenda kuota byetitha twika kutewa tuitewa kwa Raila tutewa ano Raila tio tongo imaitu tuitewa kwa Raila twatoa kwa Raila na agithi negotiate nundu aenda negotiate tit na wake namba sipetha hata lita tano wake chalo eva mheshimiwa yani with we motale kana wake we wanasa na hizo tuitewa Raila negotiate sindu sio ndei twakuya aya kwao indi ni watabia mheshimiwa minukilia nyine enda kuya gambo brother unaenda sasa kusia mudhiro dominate nyine enda watabia gambo ibinda zi maika kone kura ite ya kusinda kibela ite ya kuligazilika haline tika kone no twende mwana witu lakini ukazisio kethia mwana witu ndeosa tisisie balake kuoswa tukone bau nondo tutwa tukoneta Raila na Raila ndethe aye mwana witu na tukoneta mala maingi mono tuikonea Raila oza kibela ndethe aye mwana witu wakamba kwao tikone mundu koza kibela ki telikazilika haline nozo ni William Samoei Ruto. Asante sana. Ni muvya muno mbaki. Mheshimiwa Majority Leader. Ni asante. Tubino kelele. Nina asante Mutongoi TV nundu wa kuka ibindani je tukite kumanda Mutongoi. Na paatu inena kikamba. Lewo. Panga mwe achemunge ona ndizi anzunge hata. Tuinena kikamba mbaki Mutongoi. Yundi nena na mukamba. Yu mukamba na mpende to na tabwa ni soso akwa wambia pe kindu kitawa kiima kimena kiwiu kiunya tusiyeto kana ni nyanya yu kindu kiu cha mukamba kwithiwa tite kwendana yu kindu chu ni kindu kitu sanite nundu wara osisia by election line abitukie ba masako pana candidate wa UDA nana kunwa ngengele mbingi muno ngengele lakini eventually mwene ndino nanda isi anazia aye you nether ithiti ikakina ngaliko yengi why don't we move with this nezo ya either indication kana pa pai uthei wa yellow na kami is an indication. Number 2 you pai mundu kasinde weka ekanguta bichagu cha mundu muima you onude kwazia mheshimiwa Kalonzo tasinde weka no nginya asisie mundu ngi like minded ta mheshimiwa Mudavadi Musalia no nginya asisie mundu ngi like minded ta mundu etwa Wetangula like minded ona Raila no like minded lakini oka etikile ku support au meangi nundu mamu support ibindani uyonthe na nienda ukutabia ila me Naivasha na kindu chuki bayuma Naivasha white smoke ni kumila na ke uyungi one Monday na Tuesday yes na Tuesday white smoke Naivasha yes ni kumila methe ni maate sindu tutonga nundu bena technical team yibo professionals mebo mande na onena ni ayo tuikata nundu wakwithi wa yu candidate wake already ni waaminie kwanza ninye yuko baitanga wa ya democracy aenge usindana nao you ame na democracy ende ni ona mande Naivasha me Mombasa madhiba na nienda mukoso ilo no kwasia ila Kalonzo na ndiye Mombasa ana inakamba thei yube MP wa Moswahili wa chama cha Wiper na panai andu ala mana ibune tha ndizi kana kamba ima twikie men manzuye bololoi koniza na kamba zubune ndo ku ya chama cha Wiper ni national party is only that no yithu ukatike o yithu akamba tikazi ati national because of interest kya kila mundu kwa kila kwenda kwasia na kwa mukamba yes tikwata ni round tiyandikithie kuosa kula munondu batonyeka ne binda yao kuna kura tikekale nyumba endoga kune kura no icio kamundani itina na nienda umutabia round twathi na that direction mukamba akethiwa ena ibuso icio ya utongosia ugwa twithitwe katika levels mbingi Kenya twambizi onala masunga Kenyatta maya kamba twasisi atongo yala methitwe mekitumi na kamba na mundula utekiima uteuno ni mukamba wara usisi andu ama biashara matiandikana uithiwe ka interview ni weta taindi wewe amaikula unaitwa nani naitwa fulani okay weka hapa wewe unaitwa nani naitwa fulani kaa hapa niki because mukamba ni wetikilwe ona nandu ma biashara kwa unienda kwa Asia ila mundu ta Kalonzo wina international reputation Kalonzo niwe unatwikithiwe the best and in fact ila tuna katika command una invite iwe ni I think Geneva Dubai akathi kunewa muthinzi wa kwitha the most
international peacemaker in Dubai. That no tambulwa ni international communities. IMF, World Bank, ila Kalonzo with kwaze for example, Dr. Kalonzo athiba akwetenzele kwa IMF na World Bank na mundu akami aithiba akwetenzele uona mali taiki waba tukano akone muno ni muvya muno mweshimiwa nende kilingo gine kuthimbaga aone kwacha nondo tuambie Sunday twamina Monday zazita andateka itatu ni muvya muno atongoi twethwa nage mweshimiwa Chalo Mumo MCA wa ward ya Tulemani county ni ya Makwene na oingi mutongoi wa ala aingi ndeni wa mbunge ya county ya Makwene kethe ni muno Tulemani asante no betikila ni kulia nduma ngo masumba oni nungwacha cha wifi tafadhali yumilie muno nikana muthungulola nenesa twithwe na usakwa ni musio wa mugo ondu twithwa atuyika before kwanda ya sionthe utumanyo zino wafika na inde twethwa nake mweshimiwa John Kisanga MCA wa kwa Vonza Yata Kitui Rural county ni ya Kitui ana mbaki ingi mamwezi na sitwezu na inde ila ingi waivatu mbaki ni sitwa yake na inde angi mamuongelele swingi mbaki na inde twethwa na muni muvya muno atongo inondo akoka na no nenda kwesomo na ingi combination ili tindogu tigo alisaka mimi na mweta mwekale au kati mweta kami moko kati mweshimiwa kwa kana kami kana kwa mukita kami na akeje nakakina no golesi kami nditi na umbe no kodi wiper woni ukite wiper ni munio mwabule kwisuga kwethe kwendabia okay na inde ni muvya muno kwa rangi mavikiana kwa ile kilingo cha muthenyani wa umonde ni toera sasa kithuku anzomo na ndikwende akiwiyo cha kwa ila kwa oyu tuanesa no ikala Mutongo TV nondo inono yongo atani ya mukamba na no kameme kala katongo etiele mbetani okamba na nondo tu atongo ni twende na kutongo sia na kuikija kana ni twakwetie mauvo twakusomediana twakutanithiana ilukusie lukwata va Mutongo TV kwa oyu tuanesa